so Akoma 87.9 FM. Akoma 87.9 FM. All like and page, you know, not what comment, na fe wa share the Akoma FM. Modi answer will be share at the Amaya YouTube. Akoma 879 FM. Akoma 879 FM. Share link, you know, Fama Nebipia and Kosokama and Fama Yenina. Big Love Radio. Was Spain. One more EBA at the Atum. Mr. Usu Adum Africa Market. One and a Euro Obapa Eku Amponsan Yame and Shamu Ye Papa Sanso and Yame and Shra Akoma Golden Ladies ya. One more ever Amsterdam Ma Joyce Yame and Shrow Akoma Golden Ladies Amsterdam Yama Joyce Amsterdam Yame and Shrow Papa and Toma and more ya what they buy Yakoma Chadi and Ano Juada 27th no na enya some Ketuakra Yame and Shrow Ye Papa Sanso and young millionaires ladies. Young millionaires ladies. Aha, minua ba Nikita. Nikki, nyame onshraw. Na wanyo kasia pa sister Mamo edino producer nyamfa mama. Akoma FM. Young millionaires ladies nyame enshamo. Obapa Nikita oni Pizarro. Na jese Nikita Pizarro no nyame enshamo. Sister Hetty onyame onshraw entoma wede buy. Sister Hetty Frempone Henry mame nyame enshamo papa sika entoma anwa enuane awodo ya modeba ye ne ye de som ye kunafo ye nyanka ne disables no nyame onsham ye commercial breaker ye besan the video no atoso enano adwada no akoma chede no ye ne live Facebook nyina say so obetumi ahwe say ye commercial breaker eno ene de ebeto so de wodi bra yen na yenso ye de ma ye na efe na eso eni enu nti onyame enhira wo ye papa nano ye ne nua ba bi di nkomo fidua yi mu na ye bema no abo asem ne tofa Esther Pia se wo kai no Esther Pia ta friend Akos wono na wo nakuma sister Ajua ka na no enu nti Esther Pia Akos owa nakuma Ajua wono so ewa ha ne boy anani kunu Kwadwo Echampon wono so ewa ha Kwadwo emame enso ewo fi ha na chese ene die besi no ebesi sa pepepe nti onua TV de atum live onua TV eni da Hose TV3 no wodi atum live Papa B TV osei krom dem live Kings TV demo live Star TV demo live Odo TV demo live onua TV demo live ubetumi ahwe yenko ne yema Adwoa emo na asem no tofa emfa emaye Adwoa Adwoa ana wa mo na me fro kra wonye so Maa Akos chef Maa Akos nti me ka Adwoa no eni Akoma FM ne bebesi da waje so ze ne kro ze akuma kro Akos Maa Akos Esther Pia Maa Akos Akos Maa Akos wo fi ha ye de nyame ase na no wo de wasam bai ene Kwadwo Echampon owo ahene wo ha wakuma Adwoa mudi anokeka wo ha moase ewo ha yetie obuasam ne tofa yento sempa emfama wanaka Maa Akos show ensam ne de me kasa me ka ebeje embreni nyina ti me ka kakra bi tiram se bone tofa ba show ye be me ya wotie Kwadwo Echampon ba show odaada me se me nkotena kunsu no ma me de me dan ma han na me kotena kunsu ti me kotena onom no ana sika no wajibi de kan so na saka chem se me fanye business na me de start e banku ni mutu Maa Akos fi se me call no ni je pa de o ma me nya bi da de bia ntokwa na asei chena asei one me konya before that ansana girl no de ne ba mu a ono ni bo mi ja mi nso bo ni bia e koda ne ye no Maa Akos me de minim se bibia to acha osole a wose me nko osako ka che feri ani se o metume ono so de me ka on person de be mame nye se ska na oji no de me ka dada na mtonso nkunsu edo na me nti kumase ojiji mi sika na me se sa dia se wada ada me ama ba shi mi sika na me nko dia ene on fa mi sika ode me nyina ye dai e mame na me so me fa nko peda na me ne nkola ne nko dem nti emu honom na Maa Akos ntokwa ba edua boni ba na me wo kulom ana o papa frɛ me o papa na na me so am gotina kunsu no frɛ me se Akos wo we na me se papa ba sha o me ni fie no se me flower ase se o ma metumu mi enum fo no oba no wo de Adwoa ne Akos mu baabi
Oma sorry so mo kope baby a wote. Akoma FM. Na maka chom so munya maka omo anfinti so ofie afiri nya se bia no no aba abeko. Ma ko in fact na me achiri ba boy no abesra me. Me free komba na nipa gufie honom. Ana me bisa ase adan. Ana mo se minyane se adwa ba ho ba bedidi me ma me ne me papa atem. Ma ko anso ho oba hot 12 November ana asem ni siye. Edidi atam no bedidi atam ofie oto am ofie se ko beto me anka kwa dem be fast 12 November. 15th November na recording here day e course wudi matam in fact ma ko no credit da wala maka misumi di wudi me ma me ne papa tam misumi di bo ame no papa tam wudi mabusan fata misumi di wabusan fatam me da minim say I recording na wie e twam baba ne ka che me say me delete recording yesa de bia be ka me yaw na wane me nko malam bia ba kunsu no wane me nko no na malam ne ya ade na ntokwa ne ade na e course ni nyina na etu acha ndam de me delete na me ti me baby Akoma FM 6 December ya 6 December mi wo fie na de be chama Sunday no 5 no kwajo bome beni we say na moja abeda so obome abla me hu ye naked ana me de ntuma chama sene call man kan so police station ko ye case omo ka che me say me nkwaje doctor report me ko en maako me nye ska anya dai enchia intimate mi akwa a police for na ntimi anya dai ma me che no ma kwa police for na ntimi ma me che no ana me ba afie si me ba afie ana dwene na ntokwa ne gina musa me so mfa me sika ma me so wo se me nko wo se me nko de a me so ma so musa efa me sika ma me na me nya dai me nko ana ma ko adechin Monday 90 o mi a me na o me sa me nua small girl kitikiti na akra ne nsu na akra ne di na akra ne so adwane ne ye de ye bon ana ode adwane ne chire sister bi ofie fe ni sister be ki se okwa akoba akra ne dua na sister yikosua kan adwane ne ho ai na se okoba akra be dua pa cho ko je champo okoba akra be dua me nua roots ketso ana na akra ne obo mani na ehunu moja ne ba no o se ana me nua ne so adwane bo no ana kwajo fa adwane no eni eyini se kusia se ode ko ba akra ni dua eku no ana akra ne wa me ntokwa ne ko sinya ne me nyanka nche me maame mo ana akra ne je sister baki fun akra ne sister baki fun no de frɛ me papa mo ka kire mo se ode frɛ me papa ka kire mo si an da me sister de ma ba betina kunsu ka sa ni nya mo me papa nso nim se meti kunsu no se da me sister de ma ba betina kunsu na ni kunu ne na ekono o mi me sister me me to bo de na me sister se ekunsu okwa akukume nti ada me papa frɛ me amanfa na anopa ne me ma me ba ho no me se o ba be fa me nua no ode me kona se be bia me nso me kono on fa hu no bia o ma ha ada ma me no na se ma betina kunsu de a ti ma ko me ma me mo ba ye no o ma nti 10 minutes ba na me hu se ma asini ni minkum afọ ne yedai eba o mu pie ho no na ma ko mu ba no na ma me checha se mu a kire madam ba ko se me ya akora bone no akasa a kire me na me nfi o mu pie na mu start se o mu di ma me atem na me gina adwaye kwan ntuma ne bom na me kwa akojale ana wo adwe wo dun se ewura me ma me ani ase ana me ka cho station ye no anfa nsa anya dai nwura ma me ani ase na nya o yanko na wutu share me so na wo jema no Tima ko wa juma na basa ma no o se na I want to start we wa no me wa cho ayo ba ti on so aba won pile nu me ba enye na opoma ni tiri mu me wa cho da bi na start we ma no nipa ofie honom oba on so awe kan wa aba pile nu ansa na record ne call so ana o we ma no ma ko me jima na me se me de me sisi na no me de me sisi na no no oja me na me se me ko kwadwa adwuma mo de me ho akọchen so me hede ni nua na ye me duro na me sikwajo won mi ko nya na adwa de kasa de me chi na me so won de nua na ye de aye me ko akoye kesi am akọ se fa so no ko jan frɛ me anye hwe ade achi se me ye de se me ade achi ya o fele me no me frɛ no wa anfa ko no kwa ma ko ba cho na asama ha me ne se wo se me hwie abuloma wo frɛ me se me hwie nsuo agwa abuloma ko efie ho adanse ho na nsuo sisi wo ne so me ne ne ko no ana wo me na me so mi wo na nsuo ni muntum gu ayi ne so ono be ka ne dia ono ne dia wo te se wo ka che ishima so si ana why na te ye enti wo di ka frɛ me phone so aka kyerɛ me enti wo die na wo de ba ye no ne tofa boni yepe wusika akodi ne ho pacho ne tofa boni na ne se
Ninu no epla me ni di ninu na tem o se kojo na se o me di me dem make am abonyina me jeff kojo na de me kotena kunsu wan fama kotanka we ma de tato so biam ska na me de ha dan na wasama me de kotena kunsu so aji bi no se ska na me je na me de akon ha dan na me ma kotenam afie nso me tonso nkonso de me sika wagigi nyina ye be calculate ni nyina me gi ni nyina ma ko o wi a no ma tana 9 good years o nso me na me nko na ba ko a ehia me pa ewo mu wanka konfo no a wo so ode mo koye na moko twa akoko gu mu so ana konfo ba na ode me ko kwan ma hinkulo ese me da na minim se bibi se ne ye koye ye duru ho no na kojo ka che me Maa Akos woni mi se na obunkotoje se an mu fie o we ni we ko wa na on na jai we ni we ko wa na jai enti opese ye nya apam se de be ya e betimi atena na obi anso winti ya wa we no o kan ne de na me se me kan me de e kan tam ne na ne twa akoko gusu okay enu nso hia me onko yin fimi na me nyama hoto okay ntam no ade ansam na mokeka ye ba cho ntam na ade asama nana na me kan ne se me ka che ne se me ni njaida edi se wuo ene betiti ye ntam me hye ne bo nti de obefa no yonko achi edi se wuo na se de obekwa akwale no ene saa de nye de enku nti e betena akosi awie na kojo ne so kan ne de o kan the same time kan o ka wie na saa ka say nti na busuam obi a o de na no baba be solete a wale mo wa ani bia na nye de enku no saa ne ye kan no ho no ye wie na na cha akoko na o tie no se afa ye sole ye okay kojo wa wa hene okay so woni mababa yi wo kwa chiri dodo so de manisi abre no so menye gina mu wagigi adam wo chanchancha hene me pa cha tinase pi wa sore ahu wa sore bako de kwajo bako de wigidi baba we nim no winim no pa adan na wakwakofa obiba aboso menkono nsa animu awo adwo awo okay adwo awo enu ti woni maboso menkono nyinsen na wahwe ne ba mana bedru se no me kama no wakosere na okofie wokoya akoye na yakayaka de koboro no ma moja ada ni so ene woni wobisu ye kokana no e de afiri ho ba jo kofa no no na no ye fa ena wo kofie na no ye fa waje se mo de ano ne tua wansan ye nyina ye free studio ha ade na sie the esi ni se me ne tie no me na me adwuma hwe wato onye adwuma me kwa atebubu kolodu bidie ni ka ma de kwatakora de na me se biska ma fie fine me no na tie se me ba on cha se me ye na on premier na so ya da ya se me kwa nche se o me na on premier na on prema woni ne na ena ben se de mpa se na mokoda so obi be hwiesu agu mpafa no se eyo ba me ne tie yes ena wale so e be wale kan se de me wale se be sini ma wa ko enam asem se be ma before ba asem na me kan empa so se woni ne be so goro on premier na twe why in a behaw wo de yes spray ha nyina kama enti woni problem why aha enti yi na kasa yi enti woni me na wo de kwai enti o ka so betone empaboa ema no kotone empaboa no baby a o kwa koton mpaboa no e no ko fa mpra ho oh enti so kwa na o mafie me wo ho e na e ma bi flame say kojo wajimi wo wi ejimi fo e na wo twika de ka anam na me yere me mini bra oba na so be ma woni me na na afre me wudi matem wo say me yere na twem pe no kwa ti o mafie no me nim so o mafie me so me say okwa onye dai o mafie enti me bisa wa ka say de ho asem e ma ka jam say wudi de woni mpre bia me kwa kwa say wo so fulai na me be fia beska enti me du se pass na ho na kan se amo abin na na etie enti me fa me du se pass na me fa vichiri me fa vichiri no me be to se woni abema asomo obo gina wuhu me na wo ye de so amerika mdwane ye oni abema asomo woni abema asomo obo ye so amerika mdwane na me ne madam fona ne nam okay e na so amerika mdwane ye etu dwane me be fi bucha se e de na wo akra no ntemo a woni na akra ntemo tia hu me ya so amerika ma o dwane no wo se wo de bibia ni woni ntem me ka say no na madam bi otifi auto force
enti wone ne ko achima wo kansa yi empempa tuom empatuom na ne ko achima so ko achima na woma enti no na me ko adwuma me ba no na woni madam ne bura twade pupupupu na me ba so obi ante na me beto so na mbuta ta kosu ade ntina madam na ne ko achima no woni ne bo atwade me busa wasema onya asem bi anka me busa madam so won ka hwe ho na me ne wo kasa na wo ka kire me se mune ne ko saa e patom achima no abema bi si wo pew na wo de o se ompe no enti enamoma madam so na abaya kan say abema this kama edie na abema ne se me na o so ompre me na enti wo giska free saa maame na efre no adwoa no ne kwan so ano no enti wo se and this can won't ya enti won no e kontokwa no me musa nsa so ma me kan me boa ye babisa no yenko enti sam na asem ne sie nyina na ntokwa ko so nyina no because busa wa wo se dabi enye sa na tian so ma beto se ntokwa no wo ho no ma mo ayede mo makon me se me pa ye tu trader and no the sister no na church me sister chem kire me e ma wo no asukura mpo san ayede e ka kire me se boy ne so ompere e me na wo so ompere ma no ene na eno de wo ya enti me se me petreda atwi enti me aji so ko dibi achi kakra enti bi achi kakra na wodi na o se ne ma me nua bi eba bi yesa adwuma ne bo magazine enti oba first any panama me no no apebia ma me Akoma FM na ka ejasi etrida e no pe ma me a me ko di home okay na ono so di kan ni madi nkomo se ono no soa if you can say if you no walim mu no ono ni mu abema bi akwa akwatwempera asema me ken wone wine na asa akwatwempera o se wone oswa ekunu e wo fa se bi akwatwempera wine ka kire akosu le ka kire kwa don kama akos keme kietim ye tsuya wa hase ahon kama akos ya de obeye won kan no kura we ya to enti wone na akwatwempera wo ya so for ma ko we o maame ene o papa asema me ken no munim na o maame no papa ka kire ne se eye wale me ba tweme so ko kan no kra on kasa enti no o maame no papa se sa onu ko fa sa boy ndey abusuan wale enu aware enti enu de omunye de empene enti sa trader na okopem ame no sa boy no eno ono no ye sa adwuma no ho no eno ono di number ma me se ne ma me enua enti okay enti no ode ne boy number eno ma na ma me ya wunim mimi na brebe na o kire wo mu no emle a wo no kire me mu ne se brebe na wo ko sa boy na ode ne number ma wo no eye woni na twempra da kra ye abusuam emle a me hu sa asem no wa na kan eye emle a boy ne yire e flame phone okay boy ne flame phone so no ono bu sam se mimi ni munipa ye frana course misimi ni mu no media no no na kan se me yire no no ono bu sam se mimi jimi yire ni di na so me yire di me jine di pa mimi jine di na me kan se me jine di pa when you ka again repeat yako mbate enti no se mimi maria me hwe ono no phone so na me hwe message abema asende amano na number sen twato na eni kunu ni sa abema no enti no no wono ka chance wono ni kunu twempra enti won ka nyesu wonya o ka nyesu wonya ya o se o wonyai sa wale no enti no meme ka bebi nchire akosia okay yes Akoma meme share number na sa number no okay enti meme ko ta kan say me ba fi ayi tema ba ya me ne ko ai ka sunya honom e ba ye no na say de wo ni be ma ne be ye no my we me free boy no so boy na afafo ne da me free boy boy na afafo ne da sa na oba na boy ne gire de ma me no eno na wo akoso wo de ma me say eye wo ma me enua ena wo ne ba ene sa boy na say ye wo soa ekunu no no e ko wale no fa ase ena wo ko fa no e ma o ma me no papa e ka chen say e busuan wale enti woni eye akoso tena ye no emema sign na wa wani twa say ofa ye wo achi oba wani emema me ni twa say ofa no me ma chi ni say emema dodo sign eno do say no
me call or no come and paton cotompa boana. Eh, one. So on the dear, now obi na ye between her and a but on nana. And one medium minimum. So we can so on in that nature and not by my imagine the second one. No must walk at me. Okay, into one. And about course I plan put us me say me sign back to the future or no so many come away or no Johnny Yen. Sabema no what's your bemu aketua I don't know we share we yira course benyina channel and benyina channel of course benyina channel it used to say sa aketua no so yire ne twempra on ba twempra adan adan say or no ka kire me say so mu ko empato mu ko ton ne ma no en kula kete kula da mo edai efe de na hu sa kula kwajo ka sa wo buwa mako de na hu sa kula kete da mo mako kasa bebre bi bia o se me do me ma mami nye da bia se de be se no asasi se be cha no solo en kula kete da mo ofe de na hu sa kula kete da mo nyina o de be se na asasi se be cha no solo de na hu sa kula kete da mo ofe o ka kire me se efi na ono no kokosue mu no sa akran kwa ne bu TV e wone dem TV a o mu ko dem ko empabo na wo ton wo jam empabo na ho no kwa ko show bi dem mo ma bo na pam no e ma jam wo no bo so bi en samadam no ko fa ni pan kan no kele okay enu dan chen watumi a kire ye bebi sa akosua na emom nyigi na mesa wo gina prim akosua se wo tabo ne pa ye ba ne point woni ne try wa bo no me dia me fam sanka no na me bia obo na ni suma won sabia bia ho no me mo na ni suma me nsa emia bia o mo na da me mo na suma se o na kan me dim saka na we what we na kwa ma police for Mako efi eti okunsu mo worry say me ne kwata me na so mo mfre Mako me ma frɛ be ke kwata nyina mo worry 9 years o fa won sanka fam sanka no eti ye ntro no wo twa eti asase ma wo ka kura me kura akosia e wo de mebam kakra me pa cho me ba akosia Mako wo mo woda Mako ubetumi ya kire Mako me de ma sam nyina menyame wo de menyame wo nkirem Mako am so boy ni di no ai brade kasa what on sanka me da me de saka na Mako wa ma ye chawa to ye kwatna ebu akwa na kwa me ye chimo office ablewa anfile ebu akwa office obo me ama me nyine ne megwabonte no ate me da Mako obo me ama fi afa ka say be Mako fa ba betena won chen no ye oba akwa be ma Mako obo papa ebu akwa office ma fam sanka no me batu adaye kasa no na wo se obo wo ma ne nsa abiabia wasum ama wo de kwakire se wo papa so no kwadwe ne papa Mako obo me ne nsa bia masum wo de kire wa me de kwakire papa man ka so police station me de naked ne ko mo mfile wo de kire wan papa kan yi kwadwo papa no o papa na o de me baaye no o da ma me ne kwadwo kwatena kunsu na afi de o se on kan se me ne kwadwo kwatena kwadwo bo masum na ne nsa bia ho kwadwo eti wo de papa ma wo di so papa no papa friend no ma o friend no bi san se kwadwo se na wela ka na me nyansa ka aduane kwadwo ka to papa se wo ma me da nyame se yanka no krama ko boy we nsu de o ya de no nya evidence a onyi ntum kwadwo ka to papa se o ma no papa se kwadwo na nya san ya bia akora ya somu yi na kwadwo gina ho di no se kwadwo ma nya se na papa chi na nim kwadwo wo mo no da me mo fam sanka no na buna na ko ma Akoma FM. Kwadwo se ya na wote. Wo se be di ntwa se meme ne mema. Kwadwo se ya na wote. Mami. Ana bro nyane tu ba wo keka so. Kwadwo so wakeka so. Kwadwo se mehwe se kwadwo wakeka so. Mekeka so. Wakeka so wakeka so. Dabi mekeka so. Kwadwo wakeka so la. Ma na o se mene ne la me wa sam ka o ho. Meba be bisa. Kwadwo wakeka so kakra. Mekeka so. O na wudi bronya kwadwo. Majwa ka no kra. Unia ba ma ne se ya no wote. Tentan se ya. Me mekeka so. Sa asam na wo kan. Asam na wo kan. Wo ba de na no me. Asam me no hwe. Asam na wo kan nya no kre. Kwadwo wo no mo hwe. Me no hwe. Kwadwo no mo hwe. Kwadwo wa no mo kakra. Wo ba ba bia kwa kan se me ni sanka akeka so. Kwadwo wo ba ba bia be ka se me ni sanka akeka so. Mami. Eni sanka no kakra. Ana ne o ha wunti no wa akeka so. Chese me keka so ba so na wo kan no enya no kre. Kwadwo
Sana etie. Wonim say wakwa fa asema ba beto ayi akosua ene wonu anom ntem. Eye den na me kofa asem beto wo. Because say wonu ne ko a ebia okasa de obeka no wafrɛ wo mo no waka che. Na me wabɔ mo ane. Before say we say biema no akasa biemu no. Momi entie nipa akura ofle we ene mawusuafo ebo mama ne. Why Fa adwa bo. Debi adwa wan ya. Record na me so aya wan. Wedi mata me so di na te kodwa medileti record ma ko mi donya me na ba se na kaka me fo ba. Kodwa ka cha me say ade omu ye ni nyina no. Enya kwa mi dileti record na me kwade fa me bubafu. Efi o mani hu se o te. Kwade mani we. Efi o kan se ma ko. Sa mo te. Ebi abon no me pa. Ma bo mi dua ma ko. Ma ko ewiase na etin so de nukura. O se we ya pra no. Aya da because me so wo dua ma na nya open. Ma me twa me. Me boa. Bia me twa me. Me twa ho. Wo mo dua ma na nya open. We ya pra no. We na obodua na oba no. O se Akoma FM. Memene oba kasa fon so. Enti meme mpra no oba no. Msinya me mpra no. Eno ofa meme fon. Efreye oba no. Ese kwadwo no akasa nti mpra no sa oba no. Ena mse da bi me de nya me mpra no. Ena wo free so bodua se meme mpra no sa oba no a. Ana se ma friend fo so na kasa. Ensuo enkum meme no oba no. Ne se enya oba no a ode ne ma eda ase me so nyame ode meme busuafo eda ase ena friend so ebo se edua no. Okay. Entu bom dua be se 3 days. Na ugu so buru minu yanko ando meme nko Ma ko. Ena me so me tweme kasa bi ma me kama so yo asema ka no waka. Ena me so asem na de na wo ye me ne ma wo. Nyam hwe no ba na so bold ya se won so won pra o machi a ana so of machi a so no so nyere enku so. Okay. Enti ba sa na emieni na ya kokko bu de hunua. Enti o se mpanifo ehwem ye dan. Ena ye ko se kwadan dua no. Na nana wadan dua se yankam nukure enye sa yemu ba ko be ebewu. Munka enokre sen. Enokre ti se. Sem oba no me mpra no. Ana se enye me mpra. Se onu na afamachi. Se on famachi yankam nukure. Me ka chance free se me wo me ba. Me ne ba pan be 7 years ni no. Ebe to sa amre we me fa na chida. Enti onu so e buru mi asa me mafro oba ofon so a oba me frɛ no betanya me mpra no. Be so onu so afama chida ana on mpra machi na obunu mu ya na enso no so nku no. We ka ma asem wie no na na busa wo. Se won so kan kore na na ndua no. Wo mpra wo ku na chi ana so fa ku na chi. Wo se ani. Me ma me dra o cham. Me say me camera to actually o me ka kule me camera ani what's off me chi wala won kan kule me fa wa chi o ma ko won kan kule na ni bisa me say e ja ni me bo ne say Debi me amono ma me ka sa ma ko fa na ni ja ka sa wo be yi na no ma ko ba na ni ja no na ni bisa me say ya kwa na na say akwa ya fu obi afa su bo dua me mo dance ni o am yam dance ni ma what na see me me ka sa me ko fra me ba papa ma ne mo se da bi na ba no ye nko kanye na bu cha von kwa ne koye na da ni bia na ni se e ko obi afa su bo dua won ka ne na ne na mi je be na ne se akoza se wa ka o de mi bo mi di na mi se na mi bo ko de dia se e se o se mi ejuma fo mi etutu ni ba e se mi ne wo mi ba no me fa na chi da na mom no na mi ne chimpa na bi sa na he no ma fa na chi da enti se o se mi etutu ni dia enya no so e me tena wo ye so afa ma chi da dia nso nya de enya na msa bo mi ba ne sa dia no wo ja ga se mi ka sa mi no sa wo fi ma fa chi da wo ka no kula mi ma se mi nya me mami o say yan kan kure wo enye se dua na ya bo mami so kan kure mami bi so ka na ya no kunsu me person interrupt mo bra mo kasa enti wo ka cha konfo ne say ebra na wo ne akos adansi ni o mi ma mi dira ma ko mi ni so se ma me bo me ma me be sa ko na mo be ja bo ni mo bi ata ne adansi ni o so afọ eni wo se he
obi a wafa ukuna tie o twepro ko ja so na ka be kan ko mi sugu so me de osugu osugu apra ma me me fa kan ko se me nim se ya ko ja ba me ka se na ka ma o yire me mata de abo se me de ka be tamu no ni da tade jam aduane a wo je apra ne de abo me me pe ayi wo ka cha ko den time ne da no ana ne de ne hia me pa ne time ne na ka wo so na wo to obo ma me akosi adan ma ko ayo wa pa anta na wo cha no dia me ka chichi ma nkofo nti ase wo ka cha konfo ne se ebere a wode nsakoko wo ma me no papa e wore wo no de o fa na chi sa be na me kae but ebere na mo twempra keke no de twempra de na me your boy na me bo me person wo ba do kra me be catch raw say but the time now hu me no na me no obi na ye dey e honom me ba honom na me jama ade onipa na me kokofai ni nipa na ile minim ye bibi sa sam ka de maka cho de dada asa de ba be wo Philip no wo e chan chat me so e sa me say me fa be me wo ka so me da wo ka che konfo ne setema na mo nware ye ne de ma me ka che konfo ne se na ne se kwan obi afa so bodua no wan ka na me ka che ne se na o se o ka se me kan na se na me bodua ne se e se me fa akojo me fa na chida ba sa me wo me ba Philip o mo den sa be hu me busuafo no me ne ba me bia akoye bibi da na o dia to me so a wo fa na chi wo worry ye wa fa madam yes wo fa chi wa fa ma chi wa ha me bo madam tu wa be mo fi chama na na say ma o da tu na chama say na na say ha boy we me su me ma ko ma en say bia ya mo be asa me mo ya na nyame so kwa de bedi me ne ntem wo de bia bo de say wo de wo fanya hwe yes a o hwe ya sinu no sa wo nya bo ne obi dumi wa ma enya adwuma bia bo de wo nya bo ne obi dumi wa enya adwuma wa bu mi nyame kwa de bedi me ko de ntem ba ni kan be kumi kan be ya obeti ma tra ko aka say me ma ko say me ko ta dro kra hwe ne da obeti ma aka say me mo na kra da ma mo fresha de atu mo fa be ya na bo ko bo me ma me yin ne ma nyina egu abonten so so mo me da me say mo fa ma chi na me ko ma mo busa mo fresh ho se ti for number on mo shu mo fresh o de aye no ma ko mo fresh ho mo fresh ho hwe me cho wa de ha de kwa boy we ma fresh okunsu no wa bodja say dan won say me say what to go jala wa bodja say dan na san no de bro me sa me mo no wa de dia na da san na wa mo no no na ba we na me say no na ka just na bonu a na da sa me de ka ben kuni bi anke twa ni bi na me de ko wa ya je na de da na o bo mani pa mani na ho no ma me se mo friend man kan so police for enti be ba kwadwo me bi naked na ko man kan so Akoma wo FM. naked dia yes kwadwo bo me odi ka bo me asa na dware me sa entuma kwa de bo mi mu e ma nyina hwe me kwadwo na mo ja fi me hwe mu na de me pese me hunu ne ye se woni oba te me bi sase aye dan hye me wono nko mu e mo de da san ne bo wo ne ye ni ho da san no de bo me no o say me de ne ka enti me fanis kama no so an famisika me misika onuska ma no a e kwen obefa so a December we no me ko jail anas me mabu ja nyunu no me fa so a de yakọ na ento ye ma de bia se me de mensa e be kan no me fa me san kan ma ko jail wo de ne ka e ka me de no me de ne ka wo de ne ka na me de ne ka 3.5 3.5 e ya dan na wo de ne ka 3.5 e ka me de ne ka 3.5 from the say and on that here ena me ba ya wo no me mimi no awo no Akoma FM. o ma mi ti body e bre me da ma nko atima na ma tete body na so na me eno de kan de be ma ni nchire eno de kan de me me adwuma eno de sen kan hwe body ma me de ma to de sen kan me hwe ma me de body e so me ka me nkoton akoso ma ni nchemu de nti ode wo kan ne ye ntie bi ma na 3.5 o enti wo wi anu wa chem sa nya 3.5 we de mu nya ma ne nkasa ma chiremu wo yo wo ya wo be na se akoda ne jana cha so so wo ka sam na se wo chirem na se wo ma ni nchemu na ba de wo ti wa no mu na hwe se wo mu no hwe so na wuwu a kwadwo obe ware because nyame a mo ne be ma no wo na ha mu se wo nko adi eti gira ho na ye de wo ye no ana tra ho na ye de o ye no wo se ye da kwadwo ye mo akasa nko hare ma me da no de wo ka ye ntie ekwan fa so am de ne kan say me ne ba no na ade be ya pra ne kwoti Akoma FM. na ade ne ye kese
saa da next kanye de ni me hu okay ena me ka cho say Akoma FM. mama sika wo wadwon no musika 600,000 ye 60 cedi na me fa bi so ko wa akura ne panie ena me di so na me fa akura ko na me ko ne panie enti e ba ye no wo se wo ba e kan say ada no e kan say de Akoma me de ba wan ye de so hintu to onchene o to maku o cheke ni nyina maame boni ben maame kama sem nwias na waka wade kasa wo boa o cheke ni nyina me fa ko maame masi kan kama wo boa boni ben na me kama sem nwi ntu cheke ni nyina maame na she wo se me do ka 1.2 ena me se majatum metu aka me ye adwuma metu aka na akọ dwom se o kwa akọye o ko didwa be ye aduane awoton na akọ na wo ko top bi bae ka wo de be shebe to bae no me ma de ento so to no Akoma FM. en se wo de ma me de amedo ka 1.5 ena me se fuma me mepe ena me GSS ka en na me GSS atade no e de ka matade ho afa de me no ya kasa wo sei sa e kana me do sa 1.5 no oje wo twemi abese na sa yire matade be na sa no so de ko na ni nyan ade ye me na me ko me papa awo no me ne ye adwuma no me ko no ko su wo kire no na kan se na ko su chiame de ewo mbi ana chambi ko su chiame no e yi ska 1.5 se akra so obekọ a ha hu ma no enteto fa nkọ aba ma na emu woni mi fiewula ma me panyimu jiska na fa kuma ba ya no se ne kana wode be aba ma na to ogu na ma se jire no tetene tade no skan ya de ba ya o se ska no onye me ba cho enti oyire wo no na wo bro no no de da se ko wo ana ono le yire me no me ma me fa sanka me fa sanka enti oyire wo bo no ono na kasa me bu e kasa wo bo no ono na kasa me bu no oyire wo amo no oyire wo amo me mo no me ko na ma to me saba na pa place for acheme etu won me ba woni netra ba ko wo so wo bo no ma ne sab ama ne de kwatra wo papa wo papa enti na ya ntro me ba kunso ba ye bibia na abo no no tie kwadwo tie eno kwa de pe wo ba jeje wo a so wo tie wo bo no enti 9 years ni because ba ko oye wo papa dance mama ne o se wo bo ne ma wo sabia bia ma ne de kwakere wo akasa papa wo papa fra wo da so akwai akosusu wa Mako omo me da wo papa fra sa akosusu wa bo no mame me papa fle me se wo se me mabo waki ya bo ne ben de no wo hye me no ne ya ma ho metie entim tom sabo enti adie na ye adie na hasa wo beti bi aka no kura se wo bo no no se ai ma bo no eti a wo de mark e kwatre wo papa e ma wo papa frɛ wo e ma ho no idea dance se wo bo no but chira che wo mo ne da 9 years na se che se ye pantro me pa cho dia wo hwe ya me pa cho mate me ba ye beti bi agira so se wo asem ya beka ye tro eti dia pa no krai no me bo no wo ye mi se na me bo no because wo tra ho ma oba fa da sai emma bo wa ha ma ne mpai na wo nsa na da ne ya chese gu ho ba me bia ni wo hye da befu ma won to ne nsa mo ba no eti wo bo no ai wo bo no me bo na ade an wo hye me no ne ma ho me je mata ade me ne wa mo me eti tementa ade mu edwo so me na mkote guo wa ya dai odwo so me ma me ba eti ma mkote se ne da ho ukote so nwi me ne da ho ena enti na abo no ena da ho enti ne ma ho meti ne ya bonte ana abonten enipa nyina chechi ena ma mtum sabo enti akosua wo di akosua kasen akosua kam de ne 3.5 akosua do kasen ma
Me ba cho ko jo ka o de me 22 million. Eh then o de o ka 20. What Wa Ma ba cho me cheche me de. Papa ni yeko. Lance sisika. Lance sika ese. Me man 3 million. So on fan kwaje lance. Yes, me charge 2 million madam for can 5 million. And o say nipa na wo ye no just was sending it. Scar lord friend back on 5.5 na ma me de ma akojo. Okay. Anu susu fi on ma wona na danfo be mu kwatesa aboba your friend is Simon so otemenka on na wo le dey utogo ma Simon otemenka on frɛ ya wotesa pasa na du kodwo met ka cho unia Simon on frɛ wona Simon de aboba ba say eye gold na wo utogo no mo ko tu no papa bi ho no mo tachiman enti o mo de kwache ma lambi adwa ye jana enti me mo ne botia 2 million ma ana me de ma na wo to gold no de kan so am chama asemu ma 2 million am de kan ho emu ho ka chama me se na adwuma asemu nya obese okoma lambi ho ma ne bosia no so 1.5 okoma lam ho akwada akọ na adwuma asemu ama na adwuma asemu ma 1.5 na me de ma kojo ana kojo jiye kojo sa ka chama me se waye ne ka wura akofa ka bi ewo ebu akwa papa ni chi ayi ka ayi ka ya umudiju kwa ho ibi kojo di mi 2.5 wo di mi fiere sika 5 million eno no na wo de ma no atwera to wo se da chi ba aha bosia ene nyo do ma ni wo sa ya bosia ya bosia u ka ton ko so do nto ni wo sa ya bosia na ba cha yes dem dia cha no okay no to 2.5 sa na ka wura no honom no na no so oje call car no ma akoja afa ma me wo ji mi fiere abele wasika wo tia abele wasika no ma ne be ka 2 million wo ji abele wasika sen 5 million eno otua ma ne ka sen ano otua na be ka 2 million anti mercy moti amon frɛ enu to me to fie on fie na ka cha me se bi kuru de ne ka enu to 2 million no malabans no afa ma me oti film ano so meje enti eno na wo sese me sa ko di loan me sa ko ja ban bosia eno so ma dwango suit na tama wo mo ji na wuni ho na wuni ho ma wa buwa wa million de makojo woni an me so kan no kra 1 million na de wo dis ka 1 million asha me me kan 1 million makojo na o tu mas kan po nya adwuma na me adwuma me nya adwuma me se ka ti afwa dress first ba so na nam to to ko so do nya mo fle o ka se ama me ma se ma wo bi kwantu wo na de o ya no ho ya me se ka woni msama nya na ka che me ka wo ka do an be na me ma ka che me nya no me ka na che ana me same eti sa ano so me kwaja ba mo sia na na ni validate na me kwaji loan no kwajo di 2 million free me ho no ano so wa anfa ma me eti wo se ya na ma me kwajo se me nim sa wo ka me ka na wo chro me yes sesonka Akoma FM ma na no so di 2 million free me ho ano so wa anfa ma me me di masika wa ena yesa no ni na come on 22 million 22 million okay nti eno ne ka wade wo kwajo gold ka wo kwaje bosia ka efie wura dia no wo tuya bia ono tuya dia ka so no wo lances ne nyina wo kai sa wo ji sese ka di na free no ma o sa de madam bi 2 million madam for ne jile me say na me so na kwajo di 2 million madam for ne say se ne nyina na keka bo no no oje atinya me de number ne be ma mo na mo afele kwajo wo kai sa sese ka no mami utie me mutie me tefo tie me mumu sa obaye o to say me root number be ma mo sisia o de ka sai na o ka wi amakama sem license oboa wo license ka mami license ka no mi ntwan kontompo da bi ma se mo dance o ma miska 2 million 2 million license me ba cho 2016 ai sister me no na di nkomo no o yes na me ba so a wonte abey license ka no to man say mama cho 5.5 waso o ma wo say 2 million waso ma 5.5 ma 5.5 o ma 5.5 yeah there no ma me 5.5 enye na no wo chire mu chire no gold sika o ma wo say gold boba sika no ma wo say ba cho me person busa ne say na no togo na so so nye watene ba bi woni eti so wa maji ne gold sika bi anko no so no so wakodi gold ho dwuma tie o mami me pa cho tie me gold no ho asema no wo ka ho asem no that time no me nyi sika free ho wuji sika wuji sa gold sika wan na na wani na da Simon Simon wo hobi Simon mama ni Simon wo hobi na di sika ne ma mama ni Simon
wasa fiewura sika wanyi fiewura sika utua bi wan na tua de aka minim me de wono na so no tua fiewura waji fiewura sika fiewura ska me me Akoma FM wana me kai say ye no wana de sika ni na she fiewura na se matua ne ka ma obwa wantwe ni nyina wonim wo tia na ne ka fiewura ne se wode ate ni fiewura no sabe omu iwawu me ba cho de ni se ya wobetia ka so tua fiewura sika bi ma no wabra wantua fiewura ne me ba cho an o tia ate e beti ya ko bi se fiewura ba cho an ya so ni fiewura ne se namba wa ha madam ko no so a me tia ne kama no so de o ka me one namba wa ha sei na da for no so sister Ruth na da for na me de sa aka na wo no na me bi sister Ruth say ni ni ayale ska wona da for no Mama wutie me waji ska wona da for na da for no on na da for no waje that time no no mo yale and I'm just mama kwa wuji ska wona da for no ho ska wona da for no and I'm obi a woti akonya so no yale no ayale and I'm just going to share yale me tell obi a chi ha no ayale et wuji ska wona da for no and I'm going to share yale na ya bosi anade oh na on na da for no ka kire me say kwadwe de we na wasi akwa awchire mu se ska we am de mo akwa hwe wo yire no o petua ma mpetua ma wo de ada benya no fam ska blem ska na ma ma me misaw ai dia etoso biem anu kra na me po because ya na da for no so na da for no say wo na da for na yare no this can there be ono no na yale na me bisa question no minim eti sika no say wo pa fama no say wo pension fama no ya gi na da for number ye be bisa no okay ma me bisa we say wo ni ababa ya kwa akoye apam no me ne kwaye apam woni na kwaya apam woni ne kwaya apam me ne kwaya apam oh mami monko busu monko ya apam me ne kwaya apam na ne baby monko ya no baby e ko ye no baby walk then you what bo mami baby monko ya baby e ko ye ono no mu ne bo me dua Akoma bo me dua no and dua ni nyame apart from dua na we twempra wona yina chi we afre wo bi ya efiri o me na wo dan wie ya no efiri o me na wo dua biem na mokọ dan ye efiri o kra me na we si wo biem asem wo kan efiri o me na wo ye si wo ye eti mokọ dan dua no monko ho biem me si wo biem na adena na me ne o ka sa ofon so wo ka se ampa apam ne dia but enye mo intention sa mokọ ya apam na wo mokọ ya no na konfo no ma mubutu ho ma me bo ne ben ubusa me say e ho no ye ko ho na ase ya nko ho na apam na kwa se na kwa me so emra ye koda ne dua no me en fast dade no aboade nyina konkoma no enti ade aboade no e ko ye no en wo kire say say no aboade se wono hwe amewuo bia ma ye so de a en ye nto akokọ enche no enti akona ye to e de ko che no en wo say na de asem ne ye beka egu akọ so en na me gi akọ no ka kire say sebe ya me ma ho atom no ya le en wo haw ni amane bi amma me so no sa ni senti no onyi sa apom ni nyina ye dai ya le nyina enfiri me so en wo say fama oyire no en awire so ka me na me yire so ka the same thing en o ka the same thing dia asem no ka en so ka kire ne say ba de ono kan ne de me pa cho wada urumo agi se mo busa wo no dabi hwe mini mokọ dan dua na mudi hu sika ekoro na esede na okoka che mo san ya mitwa akokọ de agumo so na fa yin fosi wode ne bia na wie amamre wasam ye mo ya wi wo bia wa ha sei me pa cho ana wo sister ma hu sa wo sister dwa kakra bia na waka che wo sei kanokre na me kan kanokre na me ko ya pama na man ko ya pam modwina me ba tobo modwina ho sam ba ya pama na man nyene ho sam ba ya pam me pa cho bo voice na mame sana ai voice neka monsieur say seda ne yonko konfon hona sa pam no yonko yinfi hono uzumi oska mi ame pesa me yakọ ni akuyi sa pam no efi hono me nyama hoto ye be ko hono ma na se ye be ko be bi fro so ka che mi se konfon no ni ho so wo se say o say
this can be there's a way. Nanya duntu ye fish ko pedana meno nyina nko na na. Ana me say ma cheche ma ye ma ka sre panyini bi. Mama me bi. Pedana nko na no ne nko yi sa apam ni fi ye nyina ye so. Eno ko abetimi aha me. Na ye nyina nya ya hoto. Me say enkomo na me ni wudi no. Me mpento kwasem. Enfa sa ani o ma no ho. Okay, voice in your come by and answer and make Kwajo as one. Mama men kwa man so na me na dan for ni ko mama Joyce. Hello Ruth. Amen. Kwajo a champon wadan for Akos. Ne ikunu no abaji sika bi wo ho. E ba sa odimi 2 million. Okay, asem na ye ba beka no. Enye se wadan for ni Akos nti ubedi adanso kurumu. Da bia meka se Nyankopon and 10 when our Canada to Kurumuka home, and near who and yes, no, a 10 commandment, was one compare dance Kurumu. I dear what by Brumu and Yamiatro a Yano, and yet dance Kurumu, a ya day, and a quadro by Jessicano. Never so, now I course one mention is BBC. It's your nan or friend say, Omesiano Kwan. Into Omesiano Kwan, I am. And all Catraco is a Buddha or Hontino. On quadi 2 million, a manona, or the car for Bodu, a Buaka, Ama, a police station has 7 and Timotino, or Cobon is Sabotia, and East and our sister, or Cobon was 2 million. Eddie, in a sister and standing and obedient to sister and age scanner. Eddie 2 million to a channel baby, when you can this and so, Eddie pressure, since say hammer. Into a track with Nakos, no cost, and so able to get a penny, Nakos, no Codibutina. And I course got a main quadruple things. I was on with Gabby and quadruple, and quadruple, and all bone near Bosnia. Our place of bed or better not the I day. And I may friend you will be, you will 2 million, made the Bemount. And see, I you know, but when I got there, of course, it's over. It takes a big show up and so a password says, can bear the evidence or the banner the other. That they are made to send them to you and Martin to confess. Tell 2 million, their money for Famana. Never party, of course, Papa is Canaban or their mammy. They train, and now who turns to no more chum, but of course, crack or dear Bosnia, Edison, Tonsma, the Busani nasty, when men Chabosian of Fred say, the Ubeti Crane, they know what the one and our coach, 82 million or what the mark or Joe. That's why I'm the mammy, the circle Johnson. Why in a chair? Of course, no demand. Okay, the enemy here free one or no. Eti na nye akosia se wadanfo akosi yare na kwadwo baji sika ne so de kwhwe ne yare ma wo kwa wo ga che kwadwo se ya wadanfo na yare na de kwhwe ne yare nti no se wo pa wo ntua wo pa ma ne ntua Brata de bi nyaka na akosi no kura gina ho kwadwo wo ti de ya kasa Ruth Eka ma me matini wo ti de waka enti se wo se na akosia yare na woji sika ne de kwhwe ne yare e ma na danfo ikura ka se ma danfo na yare na diska no kwhwe no enti wo patria wo mpatria kire no da wo de ka asem ne kire no me ti adwa me ya je se me sa da na me ka asem ne de me nam ni se de asem wi ba bedu ati sa date no me ma mo date na kai abibi ensi obetumi de akai no bibi ensi a me betumi de akai ne se na gewe yale me mi ri yale ena me de call doctor sa me na wo chiri bom waka ena wo de kwaji sika no ena kwaji sika enti root sanity e me ba so wono wan ka ne san chama o se o de ka ko bo obi no ko bo na me de ka bo obi da me de ka bo obi da media me fa ka bo obi da wo abi ono me minimo se we kwaji ya na wan kwaji me fa ka ana de o de kwaji ya na wan kwaji ba obi akwaji bo se o wan me fa ka bo obi da me fa ka bo obi da me ka no me fa ka bo obi da o se Cheme. Root. Yakotie de Ruth e waka fesika no 2 million no kwadwo amen ababa wai audio na ya boy no wo se mamunko na munko twa pamunim
wo bisa ne so wo sika tobo ene wo say I would ya brana monko sika ben na wo ka chen so wo bi mo fa nkotwa sa apam no mu na ya pam ben no ena ka kire me say baby a ye kokoda ne dua na ye kan sa asem na ya apam ana me ka ja sa apam no ajwa me pesa wo dia wo twa wo ne beba but wo ajwa let me tell you something let me tell you something ajwa say awafo mienu kokoda mpam hey na say wo mo ani ba I'm telling you and someone wo mo keka no sister ebe ya wo nwa wa hwe ya ka che wa wunyini wo mo do ba meba ho because the America san you sign another audio ho but me hu se me mo anasa ma me mo sometimes ya na me pasumdue me pesa mo bako na mini akwadwo wo na aka asa na na say wo na aka asa no ya me pesa de no sometimes ya na me pesa bi disiesi the one de buy na me pesa mo boni nyina na kwadwo na me apam ben me apam na wo so wo wonim sa enya apam a me mama ne mbre so wonim sa enya apam enka ne wo nka che ne so wo ska wo ho ono no e hye me say bi a me ne ne koye no eya apam na me na kodie enti me pes ka me kwa me ka che ne say Dabi no akosua no wo se mo koye na dia asem na mo keka mama kwadwo ena na wo sister no ka no ene ba bia adru no kra na me ka no enti say ye koye hwehwemu eno kra me ka no ye no kra kwadwo anim guase aba ka no kra no wa haya ne akwa mami me support we because minimum no me support you because minimum mami but eya pama na nya pa because wo nsa sa apam na wo ka ye say na mo kwa ko bu sa emojafra na wo ka no anya mojafra abye wo apam ne wo mojafra moja wono me bisa ne se mojafra ka che se ma anya mojafra na mom no wo ka che ne se mabusua mo bia kwa ade no ka ya me mpase meka akosua me no ya tamo ko ya no na ya program no enti sa meja mami ma so ba ka che me se ye do na kodwo bunku tuje se ya me do no na me pese ye ware a mabusua mo honom we ni we kwa wa no ne na jai we ni we kwa wa no ne na jai enti mimi enkwa pam se de be ya na ne be de e be boy ya ware no ban se de be ya ye ntemo ntida na obi nso enso yimeti ya ware no okay enti se me pacho yensa mo yisa voice no na yemo eyetiewa na yemo eno nso na yenti asem baby muka asem okosa osofo ho se mo se ko bosum bi ho yentie no kakra Akoma FM. If you mind day. Before you feel mind day. Akoma FM. I'm considering having the atonsu say ne fa na mo kwa de kwadwo na atonsu de me kofe dio de bi wa na wo ka wo ka say me voice na ye bo no wo se wadafo bi so wo baabi na wo ko ye no asento kwasam ne ade atwa enti nko ne mo nko ho mo kwa den mami sa asama ono no wo ka no me kan je so me ko to ko baabi o me ka chan say baabi ono de asam ne ba no e bia ontwa asam ne so ontwa asam ne so na nkra na ye wo mu no
eni hia no asem no no kwatena video so kan ma mu hwe date na nya ba kan ma kwajo we yes wo ka chen say wadanfo bi ko baabi eti na ase wo mpese yi no kura ni pie ma ye ne nyina madam ayi fa na moko na me kwai madam for no ko ya na madam for no ko ya na woni ni bedi ho nko me no na me pese ono na kuma ba from say sa de na wo ye madam for no ko ya na woni ni bedi ho nko me ni madam me ko ba ba na me ka chen say me madam bucha no na madam for no say o he na mo ko ka chen me say adana yakon ye no Oponse wa bo me ama moja adam ani so no sa admet na ka sa Sunday no e be edum o se ne ka no mo wadi si so just balance wa asem na waka fa na da ma wa se bla ne se entokwa na oni me kokwa na onuamo e be bu me ni nyina enya kwa enti me nkwa atonsu ba bi na sofu bi ho ya ade pa na sofu no betimi ayama obi a ma me ni nuamo nya obi aka na no atum se de be obi a me kan awale sem no mu se me ye adwuma na no so ye adwuma ntum asole ti ase kwan bia so be gu awale enti me nkwa sofu no ho Akoma FM. Mami, sasa mna wakano. Umbusa se na kan se de me wadafo na. O kana se me sa ta madafo no. Ojan na. Mamba cho mi ni mo bia on de ka kire me. Me ka sasa ni kire no. Me ka sasa ni kire no. Eye me ba na mama. 21st clinic wo mo ye sciatica expert me pa cho. Ya di sciatica fa ko e bia oto ase nju wimu de ko ahon beto. E free wo chinwe su de ko su na ma reso. Ya di bia ba e ha wo bia. Ko 21st clinic e won wo mo won fidi akese a ene wo mo e de sa ya de 21st canteen 7am pepe na dua na ye ready. En kan do me market every do dan mo kuma se hwe overseas so cha fa radio. So nyane techima go so se hwe 0540 311311 0540 311311. Each other about center one more and the best man capsules aba e purely about capsules me so bema ene wabo dabre dwonu no bi wa ye mrepa me so gonorrhea syphilis and musan ya de ni nyina no when your prostate cancer wo bema mo hwemu when ya each other about center for best man capsules daniel ba have me Kolinak Misty Sumanza Street e wanna best man capsules wo frɛ 0208 288099 0208 288099 kafefe talala e mani memedro papa wo ba wonu bia na treat session infections bema wonu bia eno so treat ye papa ntimu kohia kama daniel ba Kolinak Fredman Sapidan keso ka bankran smart ebo bo asese wa e ba mampo Joda smart konongo osko bi nkoko frɛ 0207 183819 0207 183819 Charistic Ventures one na de Zahara enupa no aba Zahara ji ne Mr no mesa wa da mansanka bi faji capsules me no Mr miensa 3 cups o de no mu a oba bema mesa wa da hyane so ema me enemu san ya de ensu egugumo ensan senta egumo ekureta egumo meka mu a eyoba ne bema ne nyina mesa wa da bema syphilis gonorrhea wo ba o de po a wo hia Charistic Ventures Zahara Mr ne 3 capsules no ebeboa mo pa etu na mu san ya de ase ekwa bi mabiem Zahara man capsules enso de ene treat session bema mesa wa ye mre wo mpam wo bema no wo do benada wo so de ayemna cha bema ne sori nyina so a wo de Zahara man capsules hindi e ba mesha de wo diabetes ne mentonchia malaria fever typhoid e balance blood pressure no okay she drugstore lane ubenya bi heba ne pharmacy chemical shop biemo Zahara mesha ne J capsules ne nyina no hindi e ba mesha ne nyina benya bi 0246 348334 0246 348334 nema wonsa enka bi nema upa kwantu otudi a ene na mekanfo ade amansa ene eye kefo so travel and tour and recruitment agency baby apeso to kwan ko bia no working permit visa no yede be ma free working visa free plane ticket free accommodation ne nyina no yede be ma mo kefo so we me na high tension friend 0241 169774 0241 0241 169774 0241 169774 time about the TME or the brought to your DNA so malaria when much I want to win the DNA when I'm here drop time about Mr. Numbe KJ backups say be still immune system na yina musa ya de free ho kishane so ma me sa time ni KJ backups na dia masa ya to wadru enu ti baby bia da na ye ton ro bia no kwa benya bi chemical na ye ba shop mo 0244 417669 0244 417669 na bibia nya kama ma na mom no ebibidro mu wampam January
bibidura ahyeta wiase amansa nyina da eno no eye 3p garlic mixture ebisi immune system high blood pressure num 3p menstrual pains num 3p high sugar level 3p numbness onsa no na ya na yetiti 3p why kase dodo anwudwe ya de stroke na ente hye wa wodwo so ntantem wodwo so no afi wo sesa wo ka homamu soro ya wonko ha num 3p wafu na ya kase sa no boada san eye stress when ya 3p garlic mixture ne bi shane so mame daniel ba mesia ba colina capidank angelos ubenyabi frepi work natural it was 0248 928824 0248 928824 and now 0201 000021 3p garlic mixture amansanja tumedro bamadia ne kope bi etobro nyabre yimu yentwa ye homra ye ba ye bebi sadwo akuma se akuma wogu awade ana wo boa ma onua bemen ene akosu na wo ma wade na so aden wawe wakuma no ye bebi sa no ye twe ho aba abrantie we na mesia pacho ye be me ya wotie kodwe champo pacho odaada me se me nkotena kunsu no ma me de me dan ma han na me kotena kunsu ti me kotena onom no ana sika no wogibi de kan so na saka che me se me fanye business na me de start e banku ni mutu ma ko fi se me ko onom no ani je pa de o ma me nya bi da de bia ntokwa na asei chena asei one me konya before that ansana girl no de ne be mu a ono ni bo mi jia mi nsum bo ni bia e koda ne ye no ma ko mi de mi ni se bibia to acha osole a wose me nko osako ka che fere ani se o metume ono so de meka on peso de be ma me nye se ska na oji ye no o de meka dada na mi to nso nkunsu edo na mi nti kumase ojiji mi sika na mi se sa dia se wada ada me ama ba shi mi sika na mi nko dia ene on fa mi sika o de mi nyina ye dai e ma me na mi so mi fa nko peda na mi ne nkola ne nko dem nti emu honom na ma ko ntokwa ba edua ne ba na me wo kulom ana o papa frɛ me o papa na nam ne so am gotena kunsi no frɛ me sɛ akosu we na me sɛ papa ba sha o me ni fie no se me frɛ wa sɛ o ma me tumu mi enum fo no oba no wo de adwa ne akosu mu baabi o ma sorry sɛ o mo kɔpɛ baabi a wote Akoma FM na maka chom so munya maka o mo anfi nti so o fie afiri fie nya sɛ bia no no aba abɛko ma ko mfat na me achiri ba boy no abesra me me firi ko mba na nipa gufie honom ana me bisa ase adai ana mo se me nwane se adwa ba ho ba bedidi me ma me ne me papa atem ma ko anso ha oba hot 12 November ana asem ni siye edidi atam no bedidi atam ofie oto am ofie se ko beto me anka ko adem be fast 12 November 15th November na recording here day e course wudi matam in fact ma ko no credit da wana maka misumi di ubi wudi me ma me ne papa tam misumi di ubo ma me no papa tam wudi mabusan fatam misumi di wabusan fatam me da minim say I recording na wie e twam baba ne ka che me say min delete recording yesa de bia be ka me yaw na wane me nko malam bia ba kunsu no wane me nko no na malam ne ya ade na ntokwa ne ade na e course ni nyina no na etu acha nda me de mi delete na me ti me baby Akoma FM 6 December ya 6 December mi wo fie na ade be chama Sunday no 5 no kwajo bome beni we say na moja abeda so obome abla me hu ye naked ana me de ntuma chama sene call man kan so police station ko ye case omo ka cha me say me nkwaje doctor report me call en mako me nye ska anya dai entia intimate mi akwe a police for na ntimi anya dai ma me che no ma kwa police for na ntimi ma me che no ana me ba fie si me ba fie ana dwene na ntokwa ne gina musa me so mfa me sika ma me so wo se me nko wo se me nko de a me so ma so musa e fa me sika ma me na me nye dai me nko ana ma ko ade chin Monday 90 o mi a me na o me sa me nua small girl kitikiti na akra ne isu na akra ne di na akra ne so adwane ne ye de ye bon ana ode adwane ne chire sister bi ofie fe ni sister be ki se okwa akọba akra ne dua na sister yikosua kan adwane ne ho ai na se okọba akra be dua pa cho ko je champo okọba akra be dua me nua roots ketso ana na akra ne obo mani na ho no moja ne ba no o se ana me nua ne so adwane bon no ana ko jo fa adwane no eni eyini se kosia se ode kobo akra ni dua eku no ana akra ne wa me ntokwa ne kosunya ne me nyanka nche me maame mo ana akra ne je sister baki fun akra ne sister baki fun no de frɛ me papa mo ka kire mo se
o de frem papa kacho musin ai da mi sister de ma ba betina kunsu kasa ni nya mo mi papa nso ni mi se meti kunsu no se da mi sister de ma ba betina kunsu na ni kunu ne na ekono o mi mi sister me me to bo de na mi sister se ekunu so kwa akokume nti ada me papa frem ya ma mfa na no pa ne me ma me ba ho no se o ba be fa mi nua no de me kona se be bia me nso me kono o mfa hu no bia o ma ha ada ma me no na se ma betina kunsu dia ti ma ko me ma me mo ba ye no o ma ndi 10 minutes ba na me hu se ma ase ni minkum afọ ne yedai eba o mu pie ho no na ma ko mu ba no na ma me checha se mu a kire madam ba ko se me ya akora bone no akasa a kire me na me nfi o mu pie na mu start se o mu di ma me atam na me gina adwaye kwan ntuma ne bom na me kwa akodwale ana wo adwe wo dun se ewra me ma me ani ase ana me ka che o se hye no anfa nsa anye dai nwura ma me ani ase na nya o yanko na wutu share me so na wo jima no Tima ko wa juma na basa ma no ko se na I want to start to read one no. Me wa cho ayo ba ti on so aba won pile nu. Me ba enye na opoma ni trimu. Me wa cho da bi one start to read man nipa ofie honom. Oba on so awe kan wa aba pile nu. Ansa na record ne call so. Ana o read man ma ko me jima na me se me de me sisi na no. Me de me sisi na no no oja me na me se me ko kwadwo adwuma mu de me ho akọchen so me hede ni nua na ye me duro na me se kwadwo won mi ko nya na adwa de kasa de me chi na me se won de wu nua na ye dai aye me ko akọ yeke se me akọ me se fa so no kwadwo an frɛ me anya hwe ade chi se me ye dai se me ade chi ya o fele me no me frɛ no wa anfa ko no kwa ma ko ba cho na asama ha me ne se wo se mahwie abuloma wo frɛ me se mahwie nsuo agwa abuloma ko efie wa danse ho na nsuo sisi wo ne so me ne ne ko no ana wo me na me so mi wo na nsuo ni muntum gu ayi ne so ono be ka ne dia ono ne dia wo te se wo ka che ishima so si ana why na te enti wo di ka frɛ me phone so aka kyerɛ me enti wo die na wo de ba ye no Panka police station me di naked na call mo mfele. What did you why papa can you Kwajo papa no? O papa na o de me baaye no. O da da ma me ne kwajo kwatena kunsuo na afie de o se. Won kan se me ne kwajo kwatena. Kwajo bo ma so na de sa bia ho. Kwajo. Eti wo de o papa o ma. Wo ni so papa no papa friend no. Ma o friend no bi san se kwajo. Se ni se na wela ka na me nyan start aduane kwajo ka to papa se. Wo ma me da nya me se anka no krama ko boy we nsu de o ya de no nya evidence a onyi ntum. Kwajo ka to papa so mo am na papa kwajo na nya nsa na bia akora ya so mu na kwajo gina ho di no se kwajo ma nya se na papa chi na nim. Kwajo. Wo mo no da. Me mo fam san kan no abuna na ko ma Akoma FM. Kwajo say ya na what here. Wo se be di ntwa se meme ne mema. Kwajo say ya na what here. Mami. Ana bro nya ni tu ba wo keka so. Kwajo so wa keka so. Kwajo se me hwe se kwajo wa keka so. Me keka so. Wa keka so wa keka so. Me keka so. Kwajo wa keka so la. Ma na o se me ne la me wa sam ka o ho. Me ba be bisa. Kwajo wa keka so kakra. Me keka so. Oh na wo di bro nya kwajo. Majo ka no kra. Unua ba ma ne se ya no te. Tentan se ya. Me keka so. Se asam na wo kan. Asam na wo kan. Wo ba de na no me. Asam me no hwe. Asam na wo kan nya no kre. Kwajo wo no mo hwe. Me no hwe. Kwajo no mo hwe. Kwajo wa no mo kakra. Me ba ba bia kwa kansa me se studio ha nya asam ketwa kwajo yamma ko ba de ba Akoma 87.9 FM ajwa mama ako wonu ya ne kwajo champon me na me di na chi wonu adi na chi okay eye dan sa wonu ya akwa akosua sa wona woni mo ne dada ai o fa na minimum o betri tin sanam wo ho yanko bi but mu ho no na motan no na yentan no ne penasem na mo pe ko sida ban ena ntokwa start ba mo ntamu a ekodura na keka de kodura na keka ne se me metie buoka metie buoka na me ba ne yare na me ko me man bo me oso okay enti me be me so so me na ne kasa ofrem sa me ho te se na me so ti be for this 3 days me ten kana say na ya Akoma FM and I'm a friend na me so bla na one pa 4 days me ten won kana de and o ye na me say ada ya sembe wo say sa ko si sa na ma ku asa abobedua and I'm say enti di edua boy enjoy edi assembly na ye nwure edi assembly and I'm saying, I was in the station with the funny, oh, your station, about who so about.
na me me ma me ne sister no sa tete won chen na me se no say fa sorry na me sorry na me se ne me ba ho na me ka che ma me sa ante me ba na ma me se na wo kwa efra ko dwuma na me se me ba na me phone ho station no kura me ko hu me nua me rebo na me se ko gade no se hwe ebi akoso abom bia be ono so bom bi na me se dia asem bi Akoma FM. o ye ko wa fre efia ne kasa wo fu so akoso boni bia se ne ntana nya no ho kra na ye kon ye na me se sa ene asem wo die e wo se me ka kira anti so wo se ma me ka kira anti me ka kira anti ne me ko ka kira anti me tu die ko nya me ya adum o china ye beba nsu na ndo ko bo me ma ne ama eti ade a chin ye na ye ko kunsu eti ye ko kunsu no ye ko me papa na dwuma na me ma me to na me ne me sister wa ko ye ko ifie ho akoso ifie ho na me nua ne ni ho na me nua ko dwo ne ni ho na ko dwo kukumase e na me ne akoso no ko ifie ho ye ko na akoso no ye kuma akoso no no woni ho woni fie ho eti na onua ketuo root e na frep e na wo ho e na ni nua be ma so hyede odi e mo ni se onua be ma hyede Akoma FM. mo ame we e no se mi ma me ni ho na me se die be ntokwa bie mu na asan si a ye se mo ma me asan bo papa dua bie mu e na root ni se me bla wo dem mo e no ko frɛ ne blan ba na me se masa edi asem bie mu na asan si a ye tintokwa se me dua bom na ko so asan bo ko dua bie edi e ba asema ano se ame de wo ko ame me pata o mo nsia o me wo ko ame pata o me kasa bi temi na ya o me ko du black o do so me kan o mu nti timi de mi na me se ah enti wo no mu nyina da te dem ha na me ne sita na me se enti wo no mu nyina da dem ha no se na me se ah me tia be ma pere mu se na no mu nyina da dem nti e na ye kasa afro ne ma na mo fo jimi ne mo kwase asam fo no mo fo mo jimi mpie wo ko so na wo ni fie wo na ko so ni fie Mumpie na sister ba kon so e wo fie o kan. E no so mo fo mo jimi mpie na me say sa. Akoma FM. E ye jimi sa wo se. Ye jimi ate sa wo se kwase empen na o ka kire ebre wo ne ye ko o ka kire se. Ye tutufu asefo. Se wo wo se no mu ade no de ya wo. E se ye fie jimi kwa ye jimi te sa wo se. E ne ye du pie ko. E ko papa ne du mu ya me fie ho bi. E te papa ne du mu ho no ma na. Mbapa ne fo bele. Ono ti akoso na efrefre me no akoso na efrefre me no. Akoso na efrefre me no no ofre na won fa ofre na no won fa ofre na. Ti de yanko ye nim. E no ofre me maame. E to ofre maame na nkacha maame sa antete ye no am won fa me mfa. E na me maame peke ye wo se an. Sam mu be fi sam be bo me. Ma ba na mo mebo me. Ma ba na mo mebo me. E no ko ka ti ko. E na e de ti wa na ye so ye ba ye oso. Etimi de ni nyina ntwa nkwada na me ba ikumasi me ba ebua Akoma FM. I send me voice message me de na me nim ti be for this time me hwe na me we na say me WhatsApp etimi hwe na tese o send a message no 4 days eni ensam de ma aku no kure na no wode Akoma FM. ye no na me ntima na me frɛ me ma be bo na Nye bi ti sai makam mi bi. ensam a bi ti ne say ye what's the eyi da yeso eno me da yeso na ye nwene ye ho ye saso sen kana ne wo ne kodwonya asema na ye saso sen kana ne abayifu asefo kodwa be dede na betene kunsu a ono ye adwuma ono ye hu ne se adwuma no sika wo ma ye tro no na ye de ebe ye ne abu bibie gu kodwa ne so wo ne dintokwa na me se me be fie ho no me na ba beku ka me beto na ko de be hyi me timpa me hu o tutu fu asefo ade se firi efi wo maame so ade wo Akoma FM. wo maame so na aba wo so na ade wa wo mienu na we na wo sita ko so nso na wo sita akua so na ne ma ko nsam de ye kuri ano de recording no ha ma me be ha Ye bebo sa eno na wa ha sei no. Enti fa ye pese wo ye bo ne tofa de wasem ne besi ba bia mo ka mo no ne ya bo. Me tofa me bo nyina ne say obo recording blem no. Ma me friend ma me ka se ma me ma. Okay. Eti me ma me kuku nso ma anko ho. Ela ene me so me bo bi de Sunday no.
me bobi de sende ne pa okay eti di be week na me san ba yo so eti me ho there is one ne kwadwo ne de ntokwa na omu gusu no mu ko no mu ntokwa me de se wo de me nyama sem me yo yo so mas na ba yo so yenko yanim eti me ho na me ma me ye kwa ye bi wo ho Mr. Penny baby ye ni ho na kwadwo frɛ me ma me se woni Akos ne Akoma ebi Akoma FM edi na nu mo duane bo akala no Emma o kacha akwa ne se wo twen no obi hu sede ma maame ne se ene wo de ne ba ne behye me nuane nsa okay na maame ne se wo be fa ne ba Akos na po eti wa pam nkwala no amoma ba ne ho wa adwumem eya anopa be 9 anopa be 9 no opam mo na eye de ena me maame sesa ene ye me so maame na ntime nya se pepe me kan tro ba nipa ye no aduane ye fa mo nipa na se maame ne se wo de ono ne ba na be hye wo nsa de a me so me wo me de enti ne me so me ba na me so me de wo so be hye maame ne nsa enti wo ne ko ena me ne me maame ne me sister no ye nyina ye fro kan ye ba kunsu wo eti ye ba ko so ne kwadwo de wo adwuma mu na wada ye nyana no ena ye ko ofie o eti kwa ye ko ofie no nya ntokwa ye kwa se mene ne kwa akoko wo de ne nya ntokwa ba mo kwa ye ntokwa me de ne nya ntokwa se mene ne kwa akoko maame ne de maame ne ye no na me kwa akoboro nsem na ne ba ne bo maame no ama maame ne tie enti ye wura fie ho no na kasa nya mo so na me nua no ene Akos no boko no mo kon ye no wo de ne begu me dem ma na wo se obi fom ewo ne ho eti bedi mi won to do se nipa na je no be fa fom ni ma no eti me maame ko kunsu ye duru kunsu na ye wura fie ho no no Akos no maame fie ho no Akos maame no nti obi ba na oba ho saada eti ye wura fie ho no na me nua na han na wo ne Akos ne ti no ye wura fie no na maame ne ka kire fie ofo no me se ai fom na ba be ma no fa fom no kwa fom no me gidi se wo de Akoma ne maame ada so me gidi se wo de Akoma ne maame ada so no mo ka na mo ko pie so na o maame ne ka kire fie ofo no ene ye pie so preko na maame se me de Akoma hwan ene ne start ye na me maame no maame yi ano edi ano so etina ntimo no ba Akos mo antimo ba Akos mo no ewura dem ena me so ka che maame se wo ye maame panimu ti de oba na ye me nua ba me eti se ye oba ba me ne so obi di ye na ka na Akos ne free kwan na no ba na ntimo bonimu ena ogina o maame eche na maaja na me maame ne o maame ne di ano so no na se o mbe so o di bom ena me se maame panimu de wo ye nenye eti Akos ne jina o maame eche ma o jan na wo yale ma jan na wo yale de mu ye ne se na miti ma ye ne se ya na mo boso duku eti me won se wo bu ma miti na miti na je yagu me ho saa na wo bu ma me ko na no sim ma no soro ha ono no di ka no sim ma no soro ma se Akos ne se adam wo tie se aye pa ye fa bible me de me nko asole na me nkuta bible onko asole me nko asole na me fa bible se Akos ne se me ma dwa chema eti e man wo to se na no sim ne sim we misiwe na mese wo bom prekopeti ne se ne bom mese ka wu na no sima ha ne mese ba ko enu hu foni ne wo na me pa cha mo fa foni ne ngusima me adwa de no ne de kire mo no na mese sa ene se wo ka me de ne meso me so na no fom ono so ma no so so na no fom de ko nyima adan bi wo ho so onim se ne mo edu kire me meso ma wo wan ya ntu me ko meso ena me nyima ande ne ko share fom wo ne na anu na etimi twa sa no ohun ade de we ya Akos bia no aya adwa na wo de ne we me de ne we me de ne ni ebi wo me phone so ebi wo me phone so okay ya beje wo de ya nko ya ba e beto so ai eti wono so me ho na me se me so na no fom ene ma fa ni agoro me ka no eti wono me ka no no ja me ma no anu etwe papa ya dia ko Facebook Akoma 87 me bo wo bi wo di kan so wa me so obuwa na wo de me hu ayi me but obuwa me da obuwa me de no won ka no kala na sine epie inside ma ko mu fi ma na mi so obuwa ebi wo me phone no so pa ho la ne da ha no Akoma FM la no ne se wura wo da be pie wonum wo ka me ankasa Akos ebi se bi wo me ya be yi na wo so bebrebe na menim se hu behia sei etimi delete bi kra maka aka ba mi ese so na pe na wo eti Akos ne di kai ka wo me se wono na di so wono Akos sei me na di ka ba so no di kai ka no me na di ka ka na se na ko me wo di kai re me oni udi abo mi so me udi abo woni udi abo wodi na so me fanta ho dia foto wa ma sa Akos ne se me
me mama do atra ma di ada na kasa wo die ne eti kasa wono akoso se wan se me di kan na wonye de obeye na me so menye de me okay me nya de me so me di kan di na si no wono ba atra me se ha bre me se se me ba ja se me na di kare na ma di aba ba se me na di kare na ma ko kmetime abodi bia se me na di kare ba na oti ona eti wono na ajaga na no na ade na no na ba betre dia me ma no me nam nim se ka hu be hia se ya nam nim se hu be si ebe hia se ya na ka emono na ka metwa picture de to ma wa na nipa wo ho na me nim se hu nipa wo se na enti ano na enti ebra me ba ebra wo ka na no like me na me nipa na mo me ni afili say o come na me so ka wo wa eno ni ja me ma no eno ni tiam wo ka come still ma wo so program dia me so me pira na just wo no na am cha ne dia no wo se na am cha na se wo se am cha anya me se na am cha ne dia anya me se na am cha ne dia kwajo kan kula me du kwajo kwajo na wo ho kwajo kan kula wo jaje se da bi ya den na wo se wono na wonua na di kaka no na wono na di kaka no na ka se ye mienu no ye mienu no China me ni mienu no ni mienu no se wono na twa na me ka no wo mo mu ti me dia me njaje mi bu se wono ni se me di kaka no ana me so onu so na di kaka ade na mo betu ya me na kira se wo na di kaka wo na di kaka wo me de aduabo na me bodua aduabo na me de me bodua so di ka be fe wo na di ka poma no yankumu busa no wo na be poma no yankumu asa wo bia so bia me ba mo kira de jara me banka pants wo na di ka to sha wo na di ka to sha so na bom na me na kan ma so ajo di ka be fe we di me ma ma ti me bodua ka me bo ho no mu dia wo bodua ma me bodua wo se be ba ba pin so ma me bodua why na di ka yire no yankumu why na di ka yire me one more why na to twa de ka na why na di ka boy me one more why na di ka tuma ko wa we ma nam si why na to twa de ka na ko di ka boy me Akoma FM me on fa charismatic brain waba ona be chia me waba eti now mami mi sa some way na wo kasa wo de na kasa ma so den na bi mi wi akma ko mo nje me ma so de ba wo didi wo busu ya tem se wo mu mi no ko mu awai na ma wo sa ko mo didi wa tem me pacho da bi me pese me hu se why na katra wo sasa akosua anu adidi ata wo afra fonso so ni nyanto kwa wonu afra fonso anu ati mi fra me ma me fonso why na fra ma me fonso akosu no wonu ani nyanto kwa obefra me sister obefra me ma me tobo I don't know you think about fonso me say your slip of tongue there I don't know but what catch me maybe say say why na ma wu say omo ku a abaye ididi wata wo se wunua kwadwo example ana me saga so ofre me na me dey kasa ofre me eto ko su manim eto ko su first na to kwani sin anya de wo beka ade a kire wo maami ana se wo papa na anya kwadwo ti beka de kire wo se akosua ene ne ko didi watam omu abu akwa no kwadwo ka bi kire o me ba ye be se amba bi o kwadwo ka bi kire o se woni akosua kwa ya wodi watam okay eno pa na eya me pese me hunu me ba eno no aso sa frefo so sa keka bi kire mo enyi wonu frefo so ono no wabu akwa obapa me mwa ha mejo so ma ya kwa charismatic ventures ye de apomodin sam ne ye de nam ai bronya ne de ye di nanso so na apomodin ni hia eni apomodin a bronya ye ntimi ni ma ne nye yie na charismatic ventures de mote ye nka eye de ye dwene nipa ho ene yade ya ekum nipa titi nipa eti na nyankopon nam doctor so ene wodi enu tatahwe enan wodi abadwa so Zahara meshana fe Zahara G capsule ya esa nyare wa hodo etu nipa enkonua ne ade enam yade de edroi wonumu anache se eboa papa etu asese wa de afiri nipadua num enne eye wukuada eti no tatam so holiday na mu ne egusu a ye wo no ye wodro pedro num na nya pomodene
nipa wo dasani wo ti wiase na wo nunum adura eya na emoa ene yade no adolso yade bi kra oho a wo na nyene se wo betimi anya bi na so be kwakoda sode no be kwakoye test ho dodo ye test ha yes wonya diabetes yes na wo yade gonorrhea wonya yes candida wonya eye no ma bebre na ansa na me di no mu nchemu beba no doctor wa ye bi ready friend se see bia for opom de won sam bia no doctor say na ye me ade chia sei me da mentimi da mahana ye me ya enso bi fifiri mase me mema ye mu wo fom doctor mentimi mpawa me yere edro be na beboa me na oka dro no so doctor kire me ma me ho akwankere for doctor se see it was 0246 348 334 0246 348 334 and a face 0248 569 335 0248 569 335 Hey, Zahara Meshanafe Zahara G capsules. When no a treaty genital discharge. And so basa memani mengina. If you free a him fear the banner, ye nemu ya dear, a be a gonorrhea, be a syphilis, chlamydia, next year. Sounds na a year candidiasis. Ye no ye o de point. Wa babasia pa itimi yisa katwa e ba ne sa na ensugugu egugu sa won so won kan enka woka oba ne ensugugu no na so wo de yi e wo wa ne so na besin se hoya na ama wase kwan abie holiday ya ye we wukunu wo nchen no wase kwan abie de oba mesraw awade de bagu sanse be ma no oba ho na wa amre sesi ya wurodo no wotisi mu a enya de se migye ebeba empenum pe Zahara meshane Zahara G capsules oto capsules na obeto meshano na ode meshano anom capsules no anopa mienu enwumre nsoso emienu we ne no nya ya yemfanso mfa nom etuto Zahara G na wato Zahara meshano na ne mienu no wano no mesha wo nansa enam yade de enti etuni se wa edi firi paduanum ekuro to ye funum ekuro pa ye to ye funum obi wo wa we tese o sa no wa treat a enko edro we yekum kuro anu o hye esanso na ne moja enti wo ba wa fichi konsisi so e ba nanu na nsa na twa unya eye Zahara meshane ni G capsules ni bi no ma eyade se ebeboa o esanse na ne moja enti no ye boa woni a wonse bo sisi so ni enti no ba pemfo no bia moa na fe wo bia o makwada nufo wono nso so wono bia emoa no eye Zahara mesha na fe Zahara G capsules anopa mienu enwumra mienu Zahara man capsules no eso na maduro eno ye maduro Zahara man de mema nko na enom na eno de medru so a na mani age esense mema no ma wono ma woden sisi muden na fe wo na mudua na nkasa no ma wono ma woden mapa eye Zahara man capsules eno ameka se na dro we na bi ni dwa so enei yesu bia begu ba bia drugstore bia obeko bia no Zahara man no benya bia to wani a wope dodo atuo okai shi drag lane e won kran open box dodo bia ye no no benya bi e wo ho sanso na kumase anso so keo dodo bia wope bia wo benya afi drugstore bia bronu bia so manchia bia Zahara ye no no benya bi ato Zahara man capsules no sexual weakness pa be ma sebi ohun so de akoba agwa ntimi nko biem 2 minutes fo no mesra mu Zahara man no so bi nhwe na emwa mu papa no pa mienu enwumre mienu Zahara man no obetimi di nsuo anom aya no de obetimi di ensuo adom ama ho atimi ato nanso so no se wo pen den be mebu wo na ne ho no enso de kora enso de sei na satofom enso de sei na satofom e ba sa ni gie emafie wo sa no unya Zahara meshane bi na wo de nom Zahara man capsules na enya gro oba no obetu che edro na no den no kwasam pebito na no nom na emoa o hindi herbal mesha eno eye diabetes aduro the whole Ghana characteristic yen ye what diabetes adura metimi ahye wo bo sesa wo de aduro we ye wonsu a wo nom a esikire yade ye no wo de no bottle ne miensa na sa kwa test
Maa Akos sa kwaya test hwe wo de bottle so miensa sa kwaya test se bo nhwe me sugar level no ma me wa na ade adanse ne beba to bottle ne miensa me nka se koto baako esa se hye yade ne ho wodere ete wo so oto miensa na wo nom to aso na miensa ne sa wo wie entobiem kwaya test ne biem ese kire yade ye pass wonya firifie num ekọ edidi dipadua num am ye tie owiase nuane nyina eye hindi herbal mesha pebi no nom ebusu babia ene Ghana fa na nyina hindi no yenro no ubo herbal shop ena fe pharmacy bia wo se Zahara fo hindi no munyi bi mame memfa bi nkoma me na ana wo maame bi na enya yade na kra de esese yade nkwada nyina nya bi na malaria ti die mesrew edro we tu ase edro a etibia se kire yade de malaria de etu ase se wa typhoid ne blood pressure for ne de adanse bana no den e wo sa hindi no ho mesrew for doctor se see e wo 0246 348 334 0246 348 334 and I say 0248 569 335 0248 569 335 Maa Akos nyame ensha papa so afisha pauso why fe so why fe nyame nka ho okay mamemra adwoa mamemra wo so ansa makọ kwadwo so ba kona momfa akosua metrase adwoa ebra wo te se kwadwo ene wokuma akosua wo mo ntokwa eduabo wo try say oba city wo mienu down na wo huna de kodi eye problem na ka motimi ya solve ye o try ano de se wo kuma no ye pe wasem enti de bia ye panasem me somone pa oh okay de bia moko ye ma no ne ze aye sikasem na me miska no wonya bia ma me miska no wonya bia ma me na me maame ma obi Akoma FM na se da bia no eyesa na ekoso enti wotimi sete wo mo da hunu problem because when we dey maybe say we say no what can be say wo ko fie wo no wo can say dia mo ba no ade ye minua no but die enti na wo ko ka say dia o mo ba no akosua de ye wuwu nua na emom no enye de wu nua no ede ye akosua ntina ma bisa sasem we no because wo de wo pre wu nua no but ede na de ntokwa ne ba se mu the root of the de ntokwa ne ba mu betimi ehunu se problem ne free akosua and na problem ne free mu nua but de mo ba ne de ye me nua no meaning say whatever the cases we gina wu nua na chi eyi akosua ma ntina ma bisa sasem we ye ntia me kan sa na ye se me koso wu nua be ma Jise ntokwane beba dia ntokwane beba no na onua bema no wo dia na se onua bema ne nim ntokwane mu bi no ni mase etina da bia wo ho na se da bia ntokwane wo so da bia ntokwane wo so dia adentina wa ne wunua bema no wo ho da bia so ntokwane ko so adentia etse be bisa sa adentia ne nua bema de wo hunu because empemu asem de enye ntokwa be pia ye a ne nua bema bete a wonte ti de pesa mu se die ti a wo kwa ka se de mu de mu ba ne de ye me nua no eno na menti ase de omo ode ye no enye baako na meka no enye baako na eduabo no ase ase eduabo no se ntokwa na enamu de me wasam ka wo enam so bae me wasam ka eduabo ye me fosu so obo nua ne dua ba de ye hwe se be oba gigi be masa be ma yi ne sabo no ebufuom adie na de duabo ne bae mu find the root de duabo ne bae no me bi se me nua no wo se ofre na danfo afia ne ye nyina ne ne di agoro wo yo so onua ne kirem god wo friend no so bisa no my friend na musa exactly that's what I need my friend na musa wo fe wonua na ma na kirem etina o se wo bisa masem bi na ye me den se Maako ne why se wo na aka na no first so no ne ka wo so na to hye so na to hye wo so no bisa me se ebesiden na mahunu se aya no kore ebesiden mahunu no kore wo mu se wo na to hye no so na so na to hye wo so now ebi na maybe sa we ebesiden wo hu no kore wo mu se de wo nua ne ka ye na ye no kore anase bia de akosua be kire mu na ye no kore de ma me maka ai se nipa na me nua ne frɛ no na ema aduabo ne baaye no de mtia ma musa Akos no me frɛ nipa no ebusa no you need not to
Ajwa, me ma won kasa because you need not to frame nipa no. But onua no bone in kro wie ye no. Enipa no ye third person obebem, but the second person was offering yakosua. Say ni say die ukra wo de on pesa akosua betwa 20. E die ne ma entokwa ne see ye. Na wo de onua de na te. No watie de akosua be kan tie mu na fa you compare. Na say me frɛ kwadwo so say na wo so kase. Now ne nipa no a e free ne so ba ye no ya frɛ no. But otie fa ko frɛ nipa no a me dis wa jaji awie o. Me ba cha fa twiwe ne ma no ma me. Kwadwo. Amen. Akos wase bema. Wama usika pen. Oh, wama misika pen. Ode ma obosia da no woka de ntia me bisa wo ni. Woka che so wama sika pen. Ode ma me bosia. Ase wutua ya na wantua na ode ma me bosia. Eno na wo se me hunu. Ode ma me bosia. Nti wutua ni sika ma. Wutua ni sika ma no 10 pesos kran ka me ho. Nti wutua ma. Eno na me pese me hunu. Because e bia wase bema no so o pesika kra me ma na be good. Wama bi ama ade akoye de but as to say wutua ye no. Ye ni wutua. Matua ne ka. Nti ode ma akoye den. Na meka enja blinking. Sa tamnes ka no sem wa eden. Ena meji ni ska 10 million. Ena meji Akoma FM. Na tese sa bre no na montam ye kama. Ni entam ye kama. Because montam ye kama enka aso be ma emma wusika se fa koye woka. Ni entam ye kama. Sa bre na kasa ne ntokwa nyama. Ni entam. Na wodi mudin san koye nya asan na wodi sa iska ne. Ya di san koye emfa se nya be se kan se kwampa ya 8 months. Akra san wodi sa 10 million e ma wo. Me yamma voice bi ayi adwo de me kan de. E wo se wuti ase ma me. Ye bisa semba ako. Wo hwe obi beka sa ne wuta wo nua be ma na chi. Ti wuti wo nua be ma ne fa. Ma ko na wuti no so. Me adwo me yamma voice ne so. E no so ya be. Me yamma voice ne ma. Hwe me. Ne na ne ho yam. Ye me baby sa sisi a me bo voice ne wi no na me baby sa. Ene me masam no a wo ye. Because ya waro na ye me masam. Wo ye sa be me ne ma ho mo hia me. Abuwa. A voice ni wi na me baby sa. Ene me masam no a wo ye. Because ya waro na be ma nkwatena da. Engineer so wo mo mra emeboa me ye pese ye play voice bi before engineer no ebeba no akosua ma adan na be ma ayo ho ade na wo ne na obekọ abonte ma me pa cho adugude nti amene blay woni ma eno de adugude nti amene ne na ne say mene ne tena ye no na wonum wi mene ne tena no wonum tramo actually nyasa me gu na num asese me gu kwadwa num asese nya me nchia me kana se kwadwa no to wonum wi a nya me nchia me kam ya bibia ma me hu me ho anu da ma actually no yesa wo bia beka so ma actually no ma actually no wi me ko ba me ba no wi age da mo kan me ne nkura ne na koye na me se kwadwa na wi age da mo ha sei ma na age na num wo ka cha me se wonye hwe ma adwa me hwe efam a wi ni na da ho num Osore onu tramo mi ma nya onu me da otimi ne me da bo 1 ana ne ho nyamba kwaje timi ne me da sana bayi wani wo da 1 ma yes na ho nyamba na ne ho nyamba otimi ne me da sana me chenchen me chaba na pai na mojeba so still wani me da ogusu di me timi ne wo da ma yes ma e ma de an e ma me chaba me tise ade bi ade ta me kwa ye be hanu na mojeba ma me do na me nchantronto boy ne so da na me ngu na ne ma senso nye sheda na moja ba ma otimi ni da san wan na ne hunya mai enti e sa ma so ne me da ba ko a se ye de na me ntimi ne na me ya ma ya se me ya timi se me ne na ono so to no ba se ono da ukuntu ono na kama wo de na me se enti ono me da ba ko me ntimi ne na biem e be di be 2 weeks kan sa na me ne na da enti na no ho nso no eni de bia ye nto me ba no edi se ya sa wo so no wi no tramo no da 1 na no man pa cho wi no a ono mo no Akoma FM. Ma bla bi ka we bu akwabla ko si. Nka sa kire ho. De me kire no say adena wo hia no na no me kompa mu na wu sa. Me wa cha da bi akwatena abele wa fie na me hu say ikwadwo no mu wi. Otimi ko no mu abele da moto ma. Me fiere a ne ba de kwatena adwuma mu say me kunu no mu wi nyina ma me enam so nti. Me ne me fiere aba ne nka sa sisi a me de ka say. No tramo. Wo se na na ho mai. Onu na eka. Ma me se wa no. Woni ne da e chance an ho me on e ka Ghana doctor how much o ka chem onu ka se onu no ni me na no I am la
4 years time ni no has yes ma wo bowa na mla no yes ade yes okotone mpaboa obwa me kwatele kunsu na me ne ya so kwatempra ma me kwatele kunsu nya me ne na okotone mpaboa na one me enna na sa me de ejin to aka yes me kwatele kunsu na me ne wona unum wi ana wonu na so aso mienu Akoma FM. unum wi pe me num wi unum wi da unum wi da abele wa wuti na le ko ne me num wi unum na sake wuti tai city HS one cheme unum wi da kebi ajua abele wa wuti afie madam esie woni me ya aka won so musa mo ne me ya aka mata mo musa mo ne me ya aka mo dia mo fle obi afrika masa unum wi da abele wa musa mo ne me ya aka so me dey abelewa wo musa mo ne me ya aka na islam kwajo mo da mo tom no be fa ni bi madam na islam mo franka meba wonim ai baby a wokasa wo so no onua tv fa kiss obi efa wo mu ni mo onafofo wo mu ni mo wo mu ni mo ase bi meti ase no be hu se fa no ofa course wo bi a wonim de ekoso bi abefre wonu bi da ma no bi da me jaye wonu mu reader Akoma FM. manu bi da mejai me enye say bia wo sister can intira woka from wakoma mu wanum reader makuma mu na make manu bi da mejai ade na wanye antumo ade na wonni ntu onu a wose minum wi no membu san said abe na obetum se memeti ba bia wi tuama bibisa sa wa ente bibisa sa wanum bi da truly wanum bi da unum reader enu tam so kai se minum bi da unum reader me pa chao mi na wuyi ma no onye ono wanum bi da en obi wa wanum bi da but wajai wanum bi da no wajai enokra na se wono ne ho abufo na de ka enokra na America wanum bi da no wajai ye waso won ne da wo che don hwere kasa asabda obo don hwere me twa ban chat mi pai bi ya wo de kire no so be kan no ya wo de kire wo emodane ba etimi pai modane ba nyina no me da busane sa me wo me ba ke ai pani no mitimi ne da da bi ato so busane se wo start so onu mi wi no mitimi ne da opedie pa ma so onu mi wi ni twa man de otimi sound za wa na akra na mi hunya ma no cross na America nya ntwa yes no cross na America what is up and also do up kuncha na kan awode nte ade ti say yes ade cha na my asin na ya me ama nti yes am nti na dokisa ya wo kan se ene ne ye se bra wo hia wo no na wo ne da sa na no mebo a ma ti se no ne me da ende ne ho ba ntem ma me hu se aba ntem ti me ho atome no odi me kuntu aba wa na me twa ba ncha pa ne mo je be ni nya no da se dia enti be de na me sisi me na da de bia to aso until for mama me mo ensem mi wi ameke match ensem ho pa enti ayenko abuwa so say wo de wo su ba woni kwana le be man kwatena da eda ba kumni sha abuwa fi so ma me wo hwana wo be ma na tana da mu say woni ne be wa me wisdom me no kwa na wo usa ani e pamo na kwatena ne so na wunya be ma ne ntana ba ko eda ba kum da ko ziso be ko bum so so yesu usu ban so anka wa ware mimi ni su ban no se meti wo no mini su ban na meti wo abuwa nchonwe so usu ban anka wa ware abuwa na nka nyimo busom na mebe fa be man ke se min ke bi anka me so ma ware shekawa abuwa jimi wo wa ba ka che me se me ma ye unua na dru kwasia fo no jitru fo unua be man bisa no na flip 1 year ene mebe ka secret ntia yintimi ntia ya cho na flip 1 year ana kojo ni me ko obosum so me ma cho be bia bosum no yi nyina be ko obosum no ana kojo ni me ko ese me wi sha ne bose mi ni njaida this ewuo na betiti mi ni ntem ana kojo kan na asem busam so kan e twa iwie na nane ka se ntia ko so enu nti na oye madia na me kwa na masaba no kwase wo yo ba pa aka me bae no me bae na nko aba fie o se akose me ba ho me ba bebo kwase aba jimifo wona oba gina fie se ai na Philip wo ebo akwano de bia wo dware na ba dware me mpebe me kwadwofo me ye kwadwofo te se woni ne wo se me ye kwadwofo te se wo aboa me ye kwadwofo te se wo what's one of na anka aware no ebo na anka aware no nka efua anka woni be ma wo ye no so anko se kurase ese wonye sika ha dan nti wakosa ma me so e kurase jimi fua wale aware no
beta anka won so ahun gotena awe so abuwa won obi wo ya wo so nti wo ka kire ni nyina wo nnuane ka kire me won obi wo ya wo si won ntimi nsho nti wo sister na ema ne nsho nti wa so ahun akotena ma ho wa kura se kwasia me se mi kunu ho kire na me tena ne nchen yi kura banchi kura na ya wi me ne hwe bidie kura na eba wi me ne nhwe na eba no ma me ne no da me nhale ngotena me ma me so wa kura se ese mi kunu kire sanka me ne wanka me so wa wale wa wo ka me ne wanka me kwa kwatena mi kunu fie ko kunu fie ne nhwe ko na kwatena be ma ne dem ne nhwe abuwa wonya kunu wale da wo obane na musa wonya kunu wale da never ana ko jonu so se mo aka sa no mo so no bia ne ho na wale asi ne yenti sa na mo pese ko jonu so ye nti am bi enti wo mo asem ne kwasi asem na nsam message fi message tantan na wo se wo mu nipa wanya nipa ma ya antete wo wanya nipa papa ma wo ma anwo ntino enkwasi asem saa hwe edisima badada se kodwe punya wachidie wonya wachidie ese na eduru a wodi ye ne ntini baabi a wodi na kowura oba na wodi kan wo no wu ye ne papa no eja wo no na wo hu kodwe puma na wodi ne fa eduro so ene wo koye ne pacha na kodwe puma nti hu jan woni ne kokura no wo sen pa wachew woni na kono no wo sen pa wachew no wo sen pa wachew so woni mse woni kodwe puma eye bibia wo ye ne bibia abo ye mo amekunu ma ye wo hu woni ame ma na ye nim bare se mponche no ye nim se mponche na yasrasra na ya betwa yituntum no woni ame ma na ya betwa yituntum ne mponche no woni ame ma mponche na ye nim hu se yesse no wo papa no wo se no wo papa no wonya wo papa wo se wutum nyina se wo papa wo hu a wo dem wo papa ye krofa aseni wo papa ye krofa aseni wo papa wo ye krofa aseni abufu jimi fo ba te se wo jimi asam so wo nya teafo wo nya tetefo ma yentete wo omo jimi na so so omo nim nyansa na so so na wodi nkwasi asem enka na ebusua abo ye ma me ko ye nua be ma na maye won ye de asem to ye ni obi akobo na mane wo obi no wo obi mpo na wo ye sei ye ni obi aye kobo na mane ye ni a na ye ka kire ye ho ye ni a na ye fight boy ye bra nti na ye si ye mpene ma wo mekum ye nua be ma ne maye ye mpene ma mekum ye nua Yamma kwa ba de ba kuma 87.9 FM voices ne bi na ye kwa ya ye kwatietie bi no na ano ade ade na de santo kwa ba ye ade na I can think far ya mutimidi atemwa ayi akoso yatimidi atemwa na bi akoso ya obi ma me so ene ne papa adwo timidi atemwa na bi akoso obi ma me so no papa so monya ntokwa amonko amu ni mo atemwa ma me fo ne papa fo na wa kire no omudie wo mu ne sai ma ko di ka di mi papa tem say me so me di ono so papa tem oh my god when you kwadwo try was say die ntia na won ne nan se na wo fa na chi akua momra ma me pa so oboa me pese wo yi anu ntia ma die ntia me ne nan se kwadwo ka se ma pa so da bi me fa na chi da ma me fa na chi da ana se kwadwo ka kire me say me wan penalty na me na ma o ye tro fo na no peduabo ma me wo peduabo eti wo so pe mala mo peduabo be wo ka se mu no me wo so peduabo enti opo no modua se on ma wa no to pa aboso mo so me we can see peduabo na boy e ko dane no be so bia ka na krom ye bu ka fa ukuna chi o wa plus ona tol musa no ma me ka se na na se no money ma me ka se na na se me ka se na na se e fi sa me ne sa twen plan ma fa na chi da me wo flip me fa na chi da ma me se wo boa de ta me ne na ko no tra ma ni wi na wa ni da sa no ni be ma di dwane ye wa ni da sa ko jo ya tro fo ka se ba tu no fi chi da no ni sa me ne na no ono ne be ma dwane 50 ma me se tra ma ni sa me ne na no wo pa no tra ma na me ne me da wa na ka to papa menka se wuni ana odi body abom ni Mako me say wa se sa ko je ka che no be kume ma kan e ho mu hia ba so be kume eno so e ho hia me o kan fi asa ko che sika me o so be kume enti me ho gusu bu nkra me me ho ja ko ja champo e fi ho kunsu o sa che sika fi afo ho no mu je sika nfu ma o so be kume utie me obe wa ne biem me de me nka se me ja no ono na se on wa le biem ento ade me san bere me akọ me fa ni samble no adanse for me oh me dia no yes adan san ba oh esan do de aba me oba onu peduabo ebom dua mawuo
ono kwa kasa ka kire me say me bisa o say opani biem ana me peni biem na wo kasa wo na wunya no do wo sabra wo de asa de ope no oh da bisa ne asem no ye ka wo se kam ye hunu de ke besiesie no esiesie asem no efise ono no ka kire me say adwa ye siesie me pa cha mu tie me Akoma FM. me pa cha mu tie me ye siesie ope me pa cha mu tie me na ye siesie wo bia de ne yonko mbɔ ne be cha na mmatra na me ka say akoma ho asem twema adwa na minti adwa de odo ho asem ntimi de mintimi nyaje odo ho asem ya take up our capsules was it me ba cho o say ono ka kire me say ono ka kire me say ono no boy no dem o fe che me na me be twa me ma me tie masema me we to we ya asema ye ka no eno kra de da ta be si asem so eno de anya asem kra mo me kama asem ha me kai na me ento ono no busa me say sam me tra kwa be san afu machi no busa me say obema no tie no me e ka say me mepene ama ono sa obema no atena dia e ma me mka say sam na onwo bi obefo wachi no aka cho say me no cha mefo wachi ma kwato me o sa ne no no tie ono no some no ka ma ka kire me ma ka say ngofo we bo sam aje say me first sponsor for time come there sorry adwa sorry kakra ba bia take power capsules me so wa da me oba ne be me nyina tenka Jehovah Medical Center omu wa prior quarter se so me so friend 0591 825365 aje se to aso wase 0591 825365 Menso Prostate Foundation Pastor Julius Manchasema me wo mo o se wo ba famika ne dia ba etwiti white ne won kra ne ba me se wada enka bone nsuo wonu no bia betu wo di bi fa wakoso akuma mu huru mu a famika ye no ye de huru akoso akuma mu probiatre dia chane so ma me se treated sexual infections me pa cho mu nyina treated sexual infections oba ne be ma treated sexual infections to obi atime nom Einstein Estate ye be Akoma FM. Fred 0555 902989 0555 2989 902989 Pastor Junior me mwakwaba na nekwa mwakwaba ya na ma me ni asem a mu nsam do say we Pastor ya wo na we na efe ensem na se yeah they call enough is near the Aba South near the Aba Abino region near the Aba say Basa na mana ya na maso den wo be ka den a kire say on na o ma me ha dama na de twempena na ma mo ha dama na de twempena enti ma me de me afutu wiase asem wo ye afutu sem kase ma wiase nyina na Akos na de Aba na adwoa ne kwadwa aba ba de bia no obi tie bi no so sa situation na ma hwe na obi ka say ya tiase yan so dua bo so ma na so ade na beba ma obi beka se ma bo obi dua ma afiti ya na obi no obi nya asema was ma bo ya so boro so enso ya anoya de ya no di bua ya what ma bo no de mama de bia me ka se etoda mama ye mfokoso wo ne oye bone no nko wa bodua wa anya de na so edin na akwadun so di ya baba ya de bia ya bodua mo nya se mfa ka wonye de o kaira dua ka e be de nya sa wonye ya nka dua ka be de nya ma kodwe ye trofo kura te se me hia na su ni pada asim bi obeka bi kodwe pese o cheche nimu akwa da asem ko konfo ya beka o se afi konfo no de me ko ye why you say was menye ye be what bon hobosia was me mon hobosia well just say antron kwa bibia na de Akos pa no nya no de bia meka mema bu ma ye o memo mehwe ba ama na woto na wo mre ele o be ma o buru ba o mun san hwe no sa mema ni na o mo no ye ho na wo de wo pe no na wo chuso na de Akos pe ene se bi wi boy akofa na na ada no so asem mama afutuo ene obi amfamfiri mo na ne nua ba na o hye o mo medal no mesre no aware sem o do asem de to the sense what kwadona na ira nya asem usimu sen ese what did man atem say ya na me kwadona asem na mo saso sen kran ni o se de eba mama na se onu kwadona asem amon ko hoda ko beka sa asem no ela so onu kwadona asem amon ko hoda ko kansa mpo kan nya mo ya eya mu yana kire se wonu kodunya se be mu be soso abakuti abaye kire se wonu obia ento onu mu nua be ma ne asema na ma ba be gina na instead of say mama ubusa na say
asɛm no ba no as Akoma no wache wo matena se nko besiesie o se eno de se mantimi anya saa enso ntopa de wotimi de akire ekɔ nipa no o be defend se ka o ka on di ka ma on di ka na so ka aye de na wotimi se on di ka wa etumu maka obenya nwode timi ka na tena no se de wa ni se Akos pa na di ka o adwo ya ene to ka o se de wakanti ka muje pram no ade anu fofo na betimi nya de aka Akos se de o ka ni asema o ka no kura be na wo mama me de mesre atifu ti nya mfa nya adesua yam fra wan ko eni se o ka bi enko ka bi nya se bi asemi ya na yeka nya asemi ya na ebobo prom esa o mana konwa tena so yam fa ntu ahofo no yensuo mu ade nya mpna twi bi ya na yekro Meda se papa nana kwa yenko na menua be ma Francis Wajo se Maa Akos please se me shag yi kwadwo ene ne sister Adwoa kwadwo twantro na ne sister Adwoa so e defend no na emo person ka cha Adwoa se ne kuru ndi bi be ye no yenko Maako se wukohia be ma te se kwadwo a wo bra wia se papa be ma one no kura abonsa ho na wono de wadane ne ho oba bibia kwadwo na de confusion we nyina aba kwadwo na ama ne sister atumi akoka Akos anu se de sese wo ka no na kanye saa ankanye enie efri se de kwadwo esi ye no eye se de kwadwo esi ye ne nioma no ene na enfata na ense enti nioma bi wo ho a eye se ye hwe na ye ka ne yiye na ye tutu nioma yiye wo kwadwo wo ware oba woni se de yesi ware oba wo ko ha de be se wabusuam no akoka a kire awonua ba na wonua ba kuma esensu kikiri Akos ye misei nanso Akos ye niama pa wontumi nka kakra kra ankire wonua ba se abusua sei na Akos ye miye asetina papa sei na Akos ne metie wo se akona ketekete na afa Akos woni ayame nwanwa bama wo ba akona ketekete ana wodi ni gina wa ma wo yere se akona ketekete we die okohwa ne damu na wode ne damu betwa me mpoa de wa fa me yere kwadwo enti sa akona ketwa ne de watumi afa wo yere wo yire koton ne mama akobusa wo se nyina yetumi hunu mama bia de bi o ya mo ye ne de akotwe ananka na cheso o ma fa na cheso wo fa wo odi niam bi wonioma nkoyie ana wo kira wo se akona we mi wura ne da mu kra no bia TV mpo ho but wo kwadwo wo ya adwuma wontumi to TV maaye kira se wafa wo yere enu nkuafia nko na wo te ya wugu yere ana wafa no susu wudi nachi hwe stars ahodo awode ma no wo ko num wi ne wo nsa wia na de na bekuntu no wana wonwie ye first na won ne de obetumi aye se wontumi nya eti na wo so wontumi nya sa style no ade a abufuo na wode ye no kwadwo twini mu tan ne betene ye pe obetua ne sika de ama no onye no kwafuo ba bi omukọ bodua no a omukọ kanchi gu ho no ye betwetwa mafiri oba no so pese obawari biem ye ma ne nji sa ba ya ntina ho se wo hwe ne nya ne so ba ompe ne ba bi ntina na okope ne so ba na Akos so nkope ne so ba ma na wade we kura de oka bomo ye nya yiye obia ni obetumi awari wo mumienu ombetwetwa wo mo enti nkola no ne ye ba pekwan a ye ba fa so wo ye ba che wo mo kama kwadwo betwa ne sika na wo hwe wo mo because ne sese hwe ne de ne ma me so wo no wo hwe wo kwadwo no abedu de waduro no enti ye ba hwe kwan a ye ba toto ensam no ne nkwan afa so ma kwadwo a wo be fa so wo be ye na sede na onya isede wo twetwe ni ka abo ne to na ne ni afa awie mu no ene wo ba wo hunu ne wo keka kra wo hunu ne wo se ni nua ba wo tunefo won tunefo no onyi ne hu mfirim na wo mo da na wo mo ji wo mo ani a onka hu bi na onya ise wo bibi kwadwo ka bibi anu ama na koma so no na wo di akire kwadwo be ko ba afoforo ho enti won hwe yiye na wafa no wan kwajeji mu enti wo mu nyina ade omo anu oya anu oya ni nyina ye yefiri mu ne ene ye gu no ye sizi ni nyina obi amfa no baabi na omo so mfa omo baabi na ye hwe nkola no ye hu de be ye ye twa ye ho aba ye hwe nkwa ne hu de be ye
yakwa ba ne abefa phone calls no you na pharmacy or the pressure capsules no oil aba wo pe bi etu anu afre 0243123224 no mpemu adwuma pan pressure capsules no oil dank aba complex limited na the dank extra keba meshaba anwo tutuo sisi yade no nkasa mu yo ya stroke ni nyina no ebe ko fre 0266593330 ye twen wa basisi a Yes, me na me pacho na nya bia no father duro no me pacho ya kama pa yo na me sisi ene me nan e wo hwa na me nan na ye titriti aha na me sisi nso e ya na emu ya me ya na tutu me nti me ba num bie no aboa me pa sese die me ho ya nkasa ya fra me kokuyata na me na sisi ne me to afinti me tweme sa ndia ma me nan esi fom no na ntabro nyina ye titriti ya me utimi kura me ntehwe afi nso na Johnson no nso me Johnson a mechim ansana etinya yai afi nso na makoma so tumi bomi kim bia me kasa me sen ka kaso mame eni sen ka kaso ana o ha unti no wa ka kaso chese me keka so ba so na wo ka no enya no kore kwadwo sa na etie wonim say wakwa fa asema ba beto ayi akosua ene wonu no monte de na me kofa asema beto wo because se wonu ne ko a ebia okasa de obeka no afre wo mo no aka che na me wa bo mo ane before se bi ma no akasa bi mu no momi entie nipa akura of flavor ene ma wusuafo e bo mama ne why fa adwa bo Debi adwa wan ya record na wodi mata mi so di na te kodwa medleti record ma ko mi donya me na ba se na ka mi fo ba kodwa ka cha mi se ade o mu ye ni nyina no enya kwa mi direti record na mi kwade sa mi bubafu efi o mani hu se o kwade mani we sa mo te ebi abole no me pa wa bo mi dua ma ko ewias na etin so de nukura o se we ya kura no da because me so bo dua ma na nya open ma me twe me me boa me twe me twe ho wo mo dua ma na nya open we ya kura no we na obodua na oba no Akoma FM memene oba kasafon so enti meme mpra no oba no msinya me mpra no eno ofa meme phone efreye oba no ese kwadwo no akasa enti mpra no sa oba no ena mse da bi me de nya me mpra no ena wo free so bold ya se meme mpra no sa oba no a anase ma friend so na akasa ensuo enkum meme no oba no ne se enya oba no a odenema eda ase me so nyame ode me mabusuafo eda ase na afra so ebo se edua no okay entu bom dua be se 3 days na wo so buru minu yanko ano me nko mako ana me so me tweme kasa bi ma me kama se wo asema ka no waka ana me so asem na de na wo ye me ne ma wo nyam hwe no ba na so bo dua se won so won pra o machi a ana so of machi a so no so nyere enku so okay enti ba sa na emieni na ya kokoko bu de hunua enti o se mpenifo ehwem ye dan ene ye ko se kwadan dua no na wadan dua se yanka mu nukure enye sa ye mu ba ko be ebewu munka enokre sen enokre ti se sem oba no me mpra no ana se enye me mpra se onu na afamachi so afamachi yanka mu nukure me ka chan se free se me wo me ba me ne ba pan be 7 years ni no e be to sa amre we me fa na chida enti ono so e buru mi asa me ma fro oba ofon so a oba me frɛ no be tanya me mpra no be so ono so afma chida ana on mpra machi na obunu mi ya na e so no so nku no we ka ma sem wie no na na busa wo se won so kan kore na na ndua no wo mpra wo ku na chi ana so fa wo ku chi wo se ani me ma mi dra o cham me say me camera to actually me camera ani what's off me chi wala won kana kula me fa wa chi o ko kana kula ni bisa no say e jani me born say Debi me amono me ka sa ma ko fa na ni ma ka sa wo be yi na no ma ko be na ni jano na busa mi say ya kwa na say akwa obi afa su bodua me mo dance ni o am dance 322498035 0322498036 ya bone pan yanko we didn't baby afrefree
Oba Kofi Papa Bi. Mini abema papa bi yankwai. Osmo yeso den kan wo ka ta mo se Ebam. Eba joni abema original Nigeria ni the bed contract papa kuchina mbodi. Ama nche papa bi osi. No be kra papa bi. Na nche ko so to sini. Eja fun de bi bi nche. Oba Kofi ahe. Ebi ametaka sha Seni abema anani abema mo abema bi afro akonta. So we tell obani abaya yin se ma okanya. Wabrew. Because Maa Akos said you nyado. Here ko ese mo tram oni adi. Ise ya na be kini ya. Kono wa simi ko hunji. Isi oba so 1 hour. E mo ta say sa wo pen Maa Akos ya. Sa yi ku awani afi no. Wo be fe. Me da se papa we dini baby afrefre. Hello. Me pa cha yanko dini baby afrefre ni yanko. Salami tewo boniteo. Na mo wo kuni samo. No, akwai mo ba pa samba wo si program here because I don't want to pass. Mante asembia woka ye we dini baby afrefre. From Kaza to Domain Group. Frank yankwe. Madam. Hello. Oh, Frankie, it's your one, Nakasani uncle. To be honest, on this problem in Naba. If you say, it's got the problem in Naba. I said, you may see now catching Nabano. I just catch you. You are sending Bana, and I ban ya no matter I see about no man. So it's more be a move. Me dance papa. We didn't baby afrefre. Hello. We didn't baby afrefre, uncle. And to me, and you know so. Hello, we didn't baby afrefre. Hello. Na let's say Akos no so. Also so about kasa go diana de eno kwa de atami nkame de baby am nso odi mu beauty de ba tia bona de. Akoma FM. No de enya de obi a baby a ko de ko de obi a be ka de ma de. No kwasem, no kwasem. Yo mpanifo ha be timi de asema to mani no ma ka wasem nye dua bona de solve case me da se papa. Hello, we didn't baby afrefre. I from my hand for because I first man kase. Okay, yet you mira. When I feel them man back about play the boss today and I had a crack because me na as a man problem time the young to up. Me da se pa. We didn't baby line 1 hadwen. Hello. Hello. We didn't baby afrefre ni uncle. Me pa cha ya say me mother me stay free Besiase, I just said Besiase. Mother yanko. Me pa cha Akumano. Why nyamra sempo Akumano why nyamra sempo because any say I want to and so kwano kwaso na what one otiesie oba ne be ma ne nsem but why ye no watumi akoko and so kwana mani nua be ma no wanya de kwa me da se papa wase akuma na anya de no kwa wanya de obafli Marco me mo ha mejo so Felicia yankwe yo Marco me da se ene bra wo de ama me ma me nchiatiefo nyina na ye ma o madwen emro mo so se bra so se time for ye de wapomuden ho nsem no ye de ebre wo san se apomuden de ehiama onipa bia no ntimpani se ama me ne wanse na efriade na obi benya wo nso a na efriade ya re ne mapani dane abofra ne sentina dada time herba for ye jebre eba wo fidua mu ho waboboa no ho wadwuma mu ho ene oba twetwen komo e de fa wapomuden ho na time for ye kai a kire wo se ye nu papa no ewo soa ewo dwa so a wonya bi na wo no ma eno so beboa ama wapomudi na CP asitade ama wo edwa time herba for dia badwa so ya time herba mixture wonya bi na wo no ma eboa eyiyi wo hawa kese enketoa yare akese enketoa nyinada ade free ni padwam ade ema eno akinye de KNG herbal capsules nso aka ho eno so boasiesie nkwama wo ye ni padwam mo mu gina brane ewo ni padua ne emu eno aki no bema eya na ensansan abegu bema ho ana wo bema ne ya na emu ehyehew emu ekeka sa na wo ba wo nso so ode po a etetewa edro ne ye KNG herbal capsules edro ya busu wo drugstore
pharmacy shop license chemical shop baby ano kwa ubenya bi ato ya homa trofo edidi adwuma no 0244 417 669 0244 417 669 open duduo matu akwakoton de anade wani akyerem KNG Herbal Room Abidjan House odi wani kyerem ho a yenure duduo na wonsa ebeka bi ho ena atonsu Monaco Junction ho a kwenye diko bokuro no kwanim kakra bi abohu se KNG Herbal shop ho ubowrem ho a yenure duduo na wonsa ebeka bi ho me sure say yare how yare tetew na opesa wo doctor echa wo yade a ahomatrofo no 0244 417 669 0244 417 669 Made of we free commodity na say ye be frase o KNG Herbal Capsules 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 bia yede abadwa so yede ba ya chepa na enso eduro da so gina ne na so esan da dwuma pa ene na yaresa obo ewo nipaduam enti enu nti se awie wutie me na se wo hwe na wo nkwamo no mahoden so ate ana se yade tatawa eduro ne KNG Herbal Capsules wonya bi na wo no ma ebeboa wo ebesiesi wo nipadua ne kama na asa boa siesie nkwamo no amoma gina brane ewo nipadua ne emu sabre obi etie me wasi eyi me yare de so na sa duro no metimi anum bia na ane KNG Herbal Capsules no obetumi anum bi sanse eye nkwamo ho adwuma na eye bibidro krogen a Dr. Anfa bibia emfremu enu nti se wo da duro so a eye KNG Herbal Capsules wonya bi na wo no mo a wodi wadura woda so de kan ni padua na abohu sa ayaresa na aye wo chefa eduro ne KNG Herbal Capsules borom e wo drugstore pharmacy shop license chemical shop baby anokwa oso pe KNG Herbal Capsules eno achi no oba menka na menyawo mekanfo KNG ediamao esanse ye ma ye dwa ya se ye unya dro KNG na odi siesie ho a eboa ema wo ba wa hemfie ho sipisita pa me so ebia na sufita sabi eyi te sakatoa esa Japan pan bone e wa hemfie ho de ma wo de a ene edro ne ye KNG Herbal Capsules unya bi na se wo no mo a sa wo ha we nyina e wo ba wa hemfie ho a etuna se e di free ho no edi emau ya na nsansa ena ba ne ho ubohu se kwa na aba edro ne KNG unya bi na ono no ma ebeboa ya na wase ho no eho ekekawo anase ya na ase eho ehyehew wonu dofo kura ehyem wi a na ase waya ase eye wo ya edro no eye KNG Herbal Capsules oba pa wunya edro we se bi na se wono no mo a me se wo ha bi a ewo sabi wa hemfi ho no ne nyina ebekwa emfa ha bia embrewo enu nti se wutie mi amesro edro no papa ba kope KNG Herbal Capsules wonya bi na wono no ma wa hemfie ho bechi eho bewo eho be yewese na se wono udofo hyemu a udofo tumi atutu atata be pe ba bi atena adi nasem yenu nyina be koye di ama wa menua ba che se wo de ho ato KNG Herbal Capsules yi eso enye na wo drugstore pharmacy shop license chemical shop baby anokwa oso pe KNG Herbal Capsules wonti bibia ase asembise bia ji ahomatrofo ne frɛ 0244 417 669 0244 417 669 eno achi no ba watenka ateko onu dofo hyemu a eni gentimi ma emfa ma wo ensa mfa ma wo dofo no obabo oni dofo hyemu a woda ho se mintim on kane ho nyehye be ma no wia no obisa no wawie wose sorry Mr. Debi nyesa na oba de ebo ni padua no ye no Mr. se wontenka wonte da edru no KNG Herbal Capsules wonya bi na no no ma menua ba eboa asiesie wonkwamoa ama ma ho de na gina brane ewo ni padua mu no na esanso aboa ema sabi watenka no akosoro na wo no dofo hyemu a wa hu say yes bibi enenam wo mu na adiani gani asomdwe nso abafie be ma me kanfo KNG ediamao Mr. Wutie me ebia na wakowura tokroboni bi mu enam so amananse hu nsesaye ewo wo bemem ya na esufita fru bemem eba bemem bo pa wo sensufita no eche ne bema ne boxa no ano etare na mesese Johnson den pa pani behye na obone nsa no se ya yenum nyina ye KNG Herbal Capsules wonya bi na ono no ma bemem na ebebo yi yare bia betena wo bema ne mu no e de afri honom e de ama wo Johnson ne moja kakra edididi Johnson na chia mesro enya de papa kope KNG echira kwan na nunum bi Johnson ho ye wodin eye KNG Herbal Capsules ana won so Johnson a wo bre ansa na wa Johnson a edro ne ye KNG Herbal Capsules ya na nsansan abegu be ma ho ebi wo kra be ma wo mfa dro bi anka wo bo hu se ko
na aba eko na aba mesro me kanfo KNG enede ama wo wunya bi na sa wo no ma bibia be ya dwebrel ede ama ahomatrofo no ye 0244 417 669 0244 417 669 Bema wa ye mre wo mpem eye KNG herbal capsules wonu dofo hyiemu a eni je no entumi ma emfa ma oba na edro no eye KNG herbal capsules esan se yade aba obema munti enam so ma me ma yo wo mpem kura no eswate ekofom edro ye KNG unya bi na wono no ma ebeboa ma sabi o me ma yo wo mpem no SCP esita ediama edro ni bema na woto a tobi ekoma wo yere saa na oba won so woto a tobi ekoma wo kunu na me hye mo bo se to aba ko ni mpo ensa apomuden fa hodie na ayemo chefa eno achi ne the time herbal mixture so abedwa so eye time o time unya bi na wono no ma ebeboa atu malaria fever se ede free ni peduanim ede ama wuti ne bo gaga wanum na ato a wontumi enidi a edro ne time herbal mixture unya bi na wono no ma obetumi atibia di kama anum so bebre kama ama ni pedua na pomuden no so esisi ne ho so kama wani su ne ya na echini wo wani su ebriu wo hwa wi ana ase wani su utu ato edro ne time herbal mixture unya bi na wono no ma ebeboa ede mre esisi ne pedua enu ti pedro ye kira kwan na nunum bi na emfa mre ensiesie 2022 ya yekorwemu doctor so mpese obi ade yade ebekwa akowura sa afini mu enu ti pe time kira kwan pe KNG kira kwan na nunum bi na emwa emfa mre kuma bi nsiesie ni pedua no emfa emaw eye time herbal mixture wona nti kakra bi ana wabre ya na honam nyina eye wo mre ana sa honam nyina eye wo ya edro ne ye time herbal mixture wonya bi na wono no ma eboa yi yade akase ne nketoa edi free ye ni peduam edi maye enu nti pedro na kira kwan ne nunum bi ne boa nya din eda fomboko time de wutokosi wo fi a ansa wo yade ama no enye nan ene enum enu nti mpani se wo to boa baako na wo de akum no ma mienu eye time herbal mixture ebrani nti medi mu besi ha oba de ya adomo a dasa na ebesan ni mo hia ne de apomode ho nsam na bremo mesraw sama ma oya de so a enkasa oba partner asem wa mo me ya de so nti bia na dru no entumi ensa ya de no emfa emame meso me de doctor homatrofo no etudwa ediama de hawo de tete wo ewo ni padua ni mu no fra doctor sesi a na chirechiri mu efa ekire no ewo 0244 417 669 0244 417 669 time herbal mixture KNG herbal capsules Mr. Ebusu or drugstore pharmacy shop license chemical shop baby ano kwa ubenya bi ato ye de tefo ina so ba de aduma da sene ye be sane mo hia na ye de apomuden ho nsem no abremo